O te whiwhi o wholofa ma whaatalo whātu Samoa lau mai moanga na teimanga o le whiawhi. Ina ua se fulu minutu te daily to life le teibi masandi tatou New Zealand. Ai ua se fulu minutu te aile se fulu le teibi mantou I America Day ia il stete pa ia ma le au le leo Utah. O kou sila bai ia ua whaiva ese fo ilo pepe. Pe ia rabasa dia I tūlaga fo I o tatou proclame. Ia o tala le tusi pa ia an tatou wo I sa malia whai mea wha sa malia. An tatou mai fo I utaia. Whai mea wha I utaia. A o lea fo I sau sira mai Samoa. Ia o a ulea was kai lea ko wha Amerika. Americano. You're feeling me, you're feeling me, yo. Ia ile lofa malanga le leo le tua. Ia. Se mo karango ko puro le langa I o winga mi se voi rofu. Ia se to mai ira wa na ula le ke wa si mai se nga ka mai mea fa aria dia poi fu ona e ele mana tu mawalunga ia ele to vai a fala o to tulanga fu o tato tu tu yo le sama fa nga le banga fu ona fiafi ia ai le nga tu bur fia ma nga fa alo fa talo fa mo wo fo lofa fa tu lima tu foi le pa ia ma manlu Samoa ma futa bai fo ile le fiafi fa so mo ma le tu polanza Samoa o le tunu tofi, o le pale, o le asoa, o le ula. Ea, a pele foi o le fatu, o fiala foi, ea, e fita alolo ai, mesa ili mano ai le Samoa. So e alfa malama, ma tepa, ilo tanto o tunu o le tofi. Melea, ea o sa ma fai ngano no atu ia fatini o tu sala. Mai ai matafa dua se ia pa, ia, le vao topua I filimi puri tu le tawilo ima nuo mano. Ea, tato fafuata ia iua. Tama se pai o le tala le ia awa o la towi o le no manu ia awa fo se manu ia lo tele o Samoa mo ataya ai o tawa o la fo de yo asiata pale manu mai na mo tele se la fai le no au le de yo santa wa fo mai o lona malai fono o fau papa na fau uma ya papa o Samoa uma na ia ambe se fo ia ole fa fo ba wa Samoa o te o folofa ma o fa talo fantu ma lo le pale ma lo le fa toa ale lilo mai vai pe o le tala ya satu pa te ma palodi le dei vai no foi le fiafi I lau fa fo ma o Samoa o ko sira mai o le o fa ya tula por kala me lu matonu wa o fu ai e tele na fa ya tua I press conference Donald Trump le ele o inga fa ngai ka malo ele o inga fa ngai io a faila press conference at Trump o nga fu Amerika e kua ia no sau fa no ia nga podikati le ele fu cho de mara mala ma fu podikati Trump ri le fa ngoro mai il fa Samoa o ga ku la faila singa o ka mai swinga la o ka ngo fa football le me o ka fa football le me o le me foi a South America e que acaba fai foi a pick up le action America you're feeling me are we talking io o fa kulaia maria to finga no podcast se ava ku fu Samoa ia mar fu ale America Samoa mai o ke ma ko fu America Samoa fu Samoa first time mai ya la na o to si mai ia wa mania le atu na yo fu alono winga e tengia mai o le alfa o le mo so sixing is a green card wa ka svela le me ka ko va ka ngoi ka o le green card ia atalo fa tu le va ngole vif ifi yo ko lupo ia ko mai la ula ia o ko si sirma o le ofule o te ofuina mar pulo le to si sirma ia tasire ne yo au mata ina le tournament le NFL lo le fa solo le temi le o le au le LA Rams fa me alu fa tu ina sa o mai le fionga to li ya to filau ron ya bar for tu o tene mato sa to ya nga solo io le sa fa me alu fa mai pare o fu alu ko fu o le ofu ka mai so fa ya na ku io por sambo ar ka mai nga sau mai I yang tau whainga le Brigham Young University. Ia ma tau I Provo, Utah. Or ka malona he got the Rookie of the Year.
Ele mala mai o ele ai nganga fa football yo que fai kuai. Ya fa tele la. O foi se avano. Ya o fui nai pela e nai. Ya la e yo lo ave fu ai tama fan na wo ta to tu. Bele ya o se fa mali nonga nai o fu le wai. Le LA Rams. Ya pole au malo sile. O te longa fo le tau sanga e tasile au le ala atu tu di mitai fo ye to tele. Ai bese lava le ya tunu e pe ye crazy ka ngakar ka longa. Yeah, people go crazy about this game. Yeah, bese fo ala tu supporters ma tu lago mala. Yeah, le nganga na ai ore ulan tupele. Ore ulan manera. Ore ulan manera le sa mo mai le po na po. Se taimi o wa feeling. Pa mo ma wo lunga ma tu ma ti e le po na po. Au te fia fa talo fa tu mo mo. Feo yo le tala lele. Io. Ya, bese foi, ya, o to fretua, so se fata feito blanga. O le hali kaulangi ngor ku kalesia iona, tai para kalesia, fata lo famo fo lo fat. Ele dei ba ngor fiat. Fata lo fatu foi, tamama tina ma tutua, bese foi, ya, o le malosi tono ainga no ma kalesia. Ma futanga I te tono atu no I fafo, walanga I kele ngo ka ku fa malo atu no ma kalesia. Ai se o ka ku fa ai se o ka ko fa malo I mafukanga pa te tele I mafutanga wa I mafutanga no u te tonu o te no I fa e foi me ma ta u mafutanga foi fa Samoa wa o ma per ma fo o kilang Pacific Leadership Forum ya o le fo o mai nei e ai mafukanga Samoa I Takoma LA Washington ya o mai foi la nei Utah o kai se mamalu mamalu ia fo ia ta o le no o Utah po le no matai ia halo ai filo peke HRPP peke fast peke Republican peke Democrat oh kabalo asipa ko asa wa bakang kalan mo ipakia be po le ala pa e lo no fia tele sa u me tu fa ta si samo o lo fia kama puro kiki ai ke karanguangi si nyau puro kiki ki ai fasa ke puro ia e ye lo tari tonunga a ke e wo mai lo tor menea e ye lo tari tonunga a ta to wo mai me ta o mafutanga ta wai mafukanga ngu upo mafutanga makai a e se fa por kiki a vi fa fonga mea io a we ki sa ma si mai lo por kiki kongo mea e la fa ia ai fu ma le ngai ma me a ke le ma ko New Zealand ke le ma to New Zealand ke le Australia o ke longa fo ya le asa ma wo fo ngai I America io ai a fai e sa o le loto e fai ta si le mana ia o te fia fa so atu ai mo tu wala loto a sa o se loko e fai e se mea e manguia nga mo tongo e fa ali tu na ia tor mato felo inga mole du o yu ta por no pata ia e ta winda fo la to maftanga le na mato felo e po ai o ma fo no fa ia tu la tala a sa o se mea e ke faia masa o le moti ke faia e alu iluma ko e alu ilunga e mon ko menga si ko felo pulo ko fe ko lo kan e alu iluma ko e alu ilunga e move forward and grow up e ola sa o iva e ola le me a sa o le loko ke faia ise mafukanga a sa o le loko ke faia fa la poponga a sa o le loko ke fa kuinga I so se pisingisi mas kampangi po o le alapa e alu iluma ko e alu iluma a e faia se fa ala poponga pe ke faia se mafukanga pe ke faia se ngu po le alava ina ia doe maua I lava ni au o lava mea e koe maua yangi au o lava mea e mai mau e mau a toa lava le taimi vitu lava pena o te fia pe se mo bodi la pa te e le tali nga malo ma le tali fa alo ea o le tali luma fale le anga no a lii matamali o fale upolu o to o tula toa ma le au pupu toa o fale tua fo I matausi sawao ma le malosi o e tua ia I kalesia ma mafutanga I utane ia pole nu o matai ele ava o le felo inga le li tai au ia sa mafai ona pati ai
le tau no mai lo fa tau va ai ke lo le ko ki sila mai nei nisi nei ata sorry wo kango oko mai ngai camera ese na pu e nei tangata le afuanga na uto tilo mai ia ele ai ke langa le sa live man to vinto sila mai sa fele live ele mona se tai no tango e pu ele le ini ata ai wo no fo oto mai ngai i post to tele o le bona po sa ma wale ma to felo inga male nu o matai nei uta o pa ia vai wale a fifio o sa o le vai masima ala la tai to o le monga tele le la ka ngoi fa sa o ku fa ru penga o uta ele le foi le fa fonga mai ko kele o le fio o le se matua tala le vai masima ala la tai mai poutu toa wa monga tele io ia a o le no fa le ai tu ainga ia ti oe this is the place por ka ko faru penga e fai u fa penga sorry pai singa ngangu la ngore ku ngopala pai singa ngangu la ngore ku ngopala ngiri o le fasa o ngasa o nga faru penga ele ni ka ku ele o ka ko me maka ku ye e te tawa lana yesi na vaengo tatu falanginga e sungu ia ko kong ia nai upu fa Britania tu fa po mai o le fio le valea o le pa ia awar vai masima io o le vai o ona o le vai manino o le vai e toa ala falafa tuna e sopo na la le la vai na ga go va pengo ka e pora pui pui e se matua lumo le maunga tele ma papa tele ia ma upu le vai le no fu tu ainga ia te oi this is the place pa dai le fiong e sula mata mai la u tala no sunga i fa fia ngaina fa te tele ia o fa penga o warota so fatasi ia manisi o fa fia ngaina sai te ule maua ia tau sunga le kopo sa vea ma te tai ursuninga ai sunga Bishop Philo Bishop Brown ia ma le tele au nisio na i kopo wale ta ua fo i mo ule maua la tu swa fa tai fo i se matua tala le sunga ia Leiataua te o matavu i au mua Danny ia ma le la tau fo i le fionga ia fomuna o nisi o swafa io le tau te vai lungo le live le nai nisi o live per sunga am tailinga pasi ma le sunga ia Ace Crichton nga sa fela tu lai to te le a swafa se matua tala pa malu lupa ule maua tau swafa ono o mai la ia le ai le au puputoa ma le au tuleto mo boli fa malo ma le fa tele le fa tau pa ia me se fo io le launga sa fenga iai ia le vato to o mai pule ono sala fai me se fo io nai tumua au matangi le urbuenga ia fa pe fo ile telenga na mulu u le sa fenga i ma le sofino ava ia fa te fo ia ise ua matuaina awale ala taua le nofo apule ma le tofia le tofa por fitelinga ia fio ia o manufu o manutu i leva lea ma terpa ia o se fo fa le milo tu langa fo le se tala luma le ala tu ia por fitelinga ia forsali iti o le sa fe ngai ma le forfolaino ava i tu langa fo le mato malangatu ia ma sunga fa fe ngai po sunga le ia wa ia tala wena te kori me se fo le fionga ia i tamal ai ngoma vai ngal fionga ia ma tai linga pasi o ma walunga ai le po na po fa fitai i le luma afsi ia o po masia i le tunu e fisu ia i fainga e tu mawa na fa vai io lawa fiso e lawa tolo e ala tasi le mo yolo o se vai nga piko sili nga ka ua ia te au ese mai se vai nga le o se ina tu le video o se vai nga o fa fikai ai o le mamandu le nganu male mau popo le nganu tu lowa ele ngata o Samoa i neia i Utah o warota masuli mafeo yo le kalisi Kristo lo pia sana tai ola nga fafkai o tele alo fo ile tata le la au le ngai o le wo usa o fafkai le ku wa maya u au ka fakongu wa o warota ma le kalisia LTS au ka fakongu o le perfecto fa o le kalisia ma o aposko ia male fiku fulu ia ma tai tai o le ala wo usa
mo kilo mo fa pe foi o e se ari me ala fai o ia o lo wa e se a me ala fai o ali ia ma ko uro le fa pe foi a mo sa New Zealand na fe tu le sa tala ia tu lo wa foi no fo to o ma to wi New Zealand le ka le sia lo ngo lo ta o mo fa pe o lo fa sa ko mo si o ma ke lo ia me e a lo te sa e se le wi o lo tu fa so a ta si ko por bon po ia wi le no fa so tu fa pe no le lo tu ma le lo tu fa na e tia i tūlanga fo i le tari runga whale ma le wha wau lava i neita ma li i o le tātou o tunu o a tātou tū ma tātou wanga. Ma na tua forsa o ngaru e malu le tala le lei i le anganu e le mamalu ta sa o whengor kala lea le ngai isi fo mai o le e anga le angangu o le mamalu kala le ai o le tala le lei ia ma le keu wha keu sian e ia o pa ia mai le langi o pa ia ngai le mawhainga so pōku ia le wha le lalo langi a o le sa ongo o le pola pui pui e malu upu sau mali upu le wha malu kama vai peo wha langi ngai leo Samoa e le oni a li ima tama itai ma malu o le malo le ai o a li ima tama itai malu o le malo e malu pui pui ai kanga kalau gili pa pena foi la le vai nga le nganu uanga i tala le e pola pui pui e le nganu ki usakia le langa ya le e para vale lorka per foi fe au para vale lorka por mu le popo pe para vale far ku fi fe sala lo ya de fa mar malunga la nga le nga ale apa mai le ngu e fai me ia o e sa pa sui le o kapo o ila ile fa te le ava fa tu e ia la vai nga sa o fa kari foi man tu le fia tatu malo masan ale sunga le loia ya Sauni a se foi le sunga le li sain kisi ya Leiataua news mai le tele la ma to fero inga le ponpo e ia la le me maka o kia sa o fa no inga nga po ile si fa ko inga nga ngofo mai ile makua kala mo ilana fa manu ye no la nai pu afa o ngo fa pe nga maka si kala ular koi ai o ma enga ile ai wo kau mero kangi aku ai mo kau ko vai vai aku ile au mai ngor fina ngalo le to ina neo o ngi ma fo si o au le kau kala no ai take ka ko le song ngor sa ngar ko inga le pe o upo le tunu o ke va ai le lawa man ai tuli mata ile fa mulio atu ko mo mai au ngi ko ma fo pe mai o langa lai fa ka ya asia ka no forget about me I felt kala le for my John F Kennedy. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. O le ase me mawhainga e whaia impact ai soi fuanga ma leo langos. O le whamungianga leo le awa le pōngpo, a se kasi o kamari, e suafa ia whaumuina. O ko inga, sa HRPP. So, a wo whake ia. Ia au si mai lau whafonga, leo le a play a tusi vaenga. E fa maru lua te pono fatu ele ilai vinga ilo te mire sa live e tau te ia ai onai video lava no oto mai ai na inisio supporters a tatu prokalami ma fans a tatu prokalami tau te ia le sa fa ia la tau lai o si mai lau si sila ni vanga fefi yeah. Masang itu kan kalau di kue, dia pakai, dia mau ni macam usaha swam kalang, sekarang ada apa ni? Jadi, whatever. Ilo makakalo wala ba ay mori mawinga ko feel mai
Mafuai o pouco sabor isso. E o pouco monta malu. Ao meio o mato vai. O mato falou um cacom. O pulmão ia se ata. O leme foi o pão famosado. Vai. Yung rin, so kaya, umahawa man mag-uay, hindi fast. Umahawa HRTV. Ulog mon. Liye. Kay milingit. O fast. Kaya o falo. Yung kay milingit. Pero buhay ay mamusok. Kaguay ko ngay ay o fa longo ng ako ay ngay lo ko kalama o kaya PNDU ko PNDU ay PacificEzy PacificEzy iki nga kasu fugole ko wala lamay kagpuli mo mo yung fakad kalilo ko kalama Ay, Belinda. Kaya siya. Ako ay kalimut pa yung amalangan. Karo siya na lofo na ipupulupuli kaya ako kamuhuran mga so sure. Foi. Ia, au te nawa sila ye Samoa. Ole upu moni ma le upu tautin. Ia walanga ele ngi ba o fa ke ifo. O fa te ia fo ile loto ia ile tulanga na ia il fa manu ia avasi fo tamari. Ole fionga ia fo wina. O te le iwanga lono ofisiri to ina. Pe fo wina mai nga ifo. Pe fo wina mai sala fai I puleia apa. Ia pe fauina mai wai te lea ia suri foi ma feoi ma sofa fauina paule me no uloa e sofa fauina ua makua manguwi a lo loto I le po na po. Now it makes me want to do this job the best of my ability. Lalo wingo lau tala ole mafuanga lea e mafuaino te nau ina ia faa wau pea le mea lofa ma le fasino manga le tu ayala I le longo pui le ina fa pea o ia le mafainga le liwa Tautai A'e fa fikai le tua fa fikai le tu nga uma ma koe karangoa ma ko ingo fo mwingang po moni ma koe karangoa nga o manto militino fatasi pues to se fio marco inga koe fakaro foi lo lima ma koe kakao mai lang kala le msa wa mai asiata fa fikai malama ngi se mea ole al mea la o kasonga go fia go fo umieri pongisa iyo ole al mea la saka go fo umieri for pongisa fa fikai wo mangingo ma tarba Fafo ia le kuarvi inga ave le kuarvi inga. Nga wange ia ke ikako o walama le ia te itato. Iyo. Ai e ma wala lo lo do mo fa pei fo ile tua. Lo wanga ngai. Fa mangu ku ia yo. O me o mo fo i ko mu ia ke. Fa mangu so. La nga nga ruenga ngai. Awangi fa pe nga on ka ko we fa lo fo malu so fa bai. Ka ko fa. Pia. Kako foi ele faz a lá o cafau só faz a lá. I'm not talking in general. Aí man faz a lá o ele nga kai su arka kalo. Ora kakalo ya. Ya va pegala tu langal. Pa fitai ila. Ele mato pa moi na sa tu la email po na po. O lo tamai tau watu. O le wa to ai tau no ia le sa fo la. O le fionga scientist tono le tatu office autu. O le scientist o le tatu proclame sunga le anto mo fui Nielsen Petersen e mau ki ngoa o male aso ka polo
e uma le so kofi ka ko sengis o ke vidia ko foi ngale la e tau e tal no ma tu proclame malongo je o per proclame tinalo u vai vai au ke fa ngono ko ma sa video la au o fa ku o la sunga nga foi ko so la kapo ya ai mai e sero fai karasa ai tatu atu mo nei fasi sila kare a uma tatu atu le malolonga foi me malolonga fa so fa filo ai le sunga le to ole fa sila nga mo ole posiva ale e kalesia katoliko sale la valu i au kila nei ia wa masangiro kungkuringi me au kila ngi au le yuta ia po te fa sa watu ole posiva le kalesia katoliko sale la valu po le matanga katoliko sale la valu i ia o te ropo au kilani ole afaya le tatu posiva le so lo se fulu Julai i le do fonga lea ole tasi luono Russell Road St. Anne's in Imanrewa. Russell Road, ole tu atusio tasi luono Russell Road in Imanrewa, ile ekalesia catholico St. Anne's. Ile tau si fulu le tau, se ia pa ia le tau le fa ile afiafi. Afio mai matala mai au tamafanga na malama. Ioi. Ale pa ia wali su amale aina sa su afio tu sani mala aina sa tu sani. Ia, male mamaru lava lea. Ia sa sila fainga. Ia mai tu te tele lava fo ia mai se fa sa lele wala ngai kasi ia por mo keri sa la fai o a me tupu pe ka kuriko mamonga e fakasa assemblies bola lava e tasi ia le loto mo tele sa la fai a fifio ane le posiba e le aso lua se fulu Julai lua afe lua se fulu mrefa i na ele tasi lua ono Russell Road Manurewa taimi se fulu le taiao i le fa ane fefi. O le tātou whaasira silanga, o le tātou whaasira silanga lea, o le tātou whawhiwhianga lea i le awhiawhi o le aso whareile leia matou i uta. E a po le tātou whawhiwhianga, ia a mai tātou whai ainga whatasi mo tātou whiawhia whatasi. Ia, ma tātou whamawai ai, a whapea te whiawhia i le tautua ale. Ia, Blue TV, a bese foi, ia, o lo nei whatau waa. Tautai A'e ma asiata ia tala au mai so mai maliu mai na wai lunga de tatu tuatusi o e lete nei i Utah ia po onisi o stete ma pitonu ue lata mai Utah fio mai matala mai au inge ke wa emisi ke wa fa pe ko e mor ka so fo wa le lope ke wo wala ku ro ka io e ngola wo fa kali mai o fa ro longo mo so ka o fa kali mai fa ngo io ia mai tātou wewa ma tātou whiawhia, maua le tātou mitiafu o le Tautai A'e, e le na o le lua sifuru lima tāna, aue ke meri mai a ke au ha mole mole, aue te meri mai a te au, o te le ia au le tātou mitiafu, e iai lava i la tau lumo le tātou whaitatoa, o le a ngafa ma lea vaenga, ha mole mole, e nana wha whainga tā le lea leo le tauwhi, e whakura o kala lea, e whainga ka, le angai koi kiki a unfair mo le stangata le la vabe la ngaro. La vabe la ngaro tu. A te lor whainga le la whaitato. First come, first serve. Ia pore, whamai whaka miki mako, first serve, first come. Ia, le na, a whio mai tato wewa whatasi, po e se ka au ke whai yaku la, ai kau ki di ormano longa wai umangi hui sa ulo kwa mole atou le fusinga la wa po ka o kai o iso le ke lo ai o le metonu le ta o le o mia i vai monga o vai le fase se e i siki nga po pi o le fase se e le vai masi mani ai lai e fase e ro mai fare kua ai ave se ro le ko mo vengo le ke oi ka fio lai ole mo kua se fanga ga io e tele si tala le fa mo e se fa fino il tato senti sistemi e fio mai tato mo tato malolonga poi mai fa fino i sunga le taua Nielsen il lungo tato pokla.
That's why expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com le pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le o nanga i te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga I te manau, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala, e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out, e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whatumu o whamaumau pe o lo swafa antoa, e-maili po se numero le telefoni, e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tualoa le PacificEzy. O lo whawau pēra tātu whamitoa nao le 5 tala tutongi mo tupe whamomoni pe ae whaongai le PacificEzy mobile app. O lo avano foi le direct transfer te posi sa oailo tupe le tātu account ma whaatino la foi no tupe whamomoni lungo le telefoni ai nga whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamomoni. O lo avano foi o tātu ofisa I o Tara o Tahu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Joe Favile ya Joe Chaliu boy le por club malo logo basani le va con la fiofi e la o choice puro per 5 minuti o chale o le tula e lima e le chaimi masani le por club le chau chai ya ai facile si tu fo o choice se furu 5 minuti o chale o le tula suma le chasi po ya matung yu chane e le fo va con la fiofi chato por club e o tu fi fa lo jo le ua to ai fanua le sa fo la o le sunga le atoa Leiataua le tauā, Leiataua le sā, paia le afio le tofa, malo le mali toa. Ala le tai lo lato lua ia futi ma au pau, ma le mamalu le fale manono. Ala falafa tuno le to e tausia le file mulo no winga, na o mea file mua me fai le to ina sunga sentis. A taro fatu, ea ina nganga to buru fa alo alo misia fo I o lua le auso. Ea fio mea mtala mai au nunga le tato proklame, malo se fo manuia Leiataua.
Alo foi la fkelinga mo ko la ko ya mes foi vai malai lo ko fast check. Ya kai or ka ko programa male. Mal suyo Trump inga Amerika. Ya fa malo se fomo au e kupu mai o ka ko fang fa kasimangi fefi mangi ka ya. Ya marole se fomo ma langi mai kulang fa lu per ka ko ko fio la langi. Marole se fo asiaka. Marole mla mongia maro foi de. Marol kau kua ngala ole ulanga lengo kau kirkilo ki ai asiaka si fai sa kala le ula ole ulanga o se ulanga nga bako se fala popokonga po se ulanga bako se kamai kai po se ulanga bako ngisio la inga si fai sa ka wala ulanga le ove vese kele ka ko Facebook o mo vese ngisio on kwa vese al Facebook le ulanga fai sa kala le ula pe fa fenga mo le ulanga ya kai fi de me wo ye ko ma fu to amata fu i ta pro kala e fai o tu ai mai na ya ru eta polo ale wa sa fu e fa siringi mai mori la fa malo para fa tai e le fionga le fretua ia ole ula mai o ko po i mongongo o le fretua o le fionga por sunga le muripola ia malo Fred pola o se o fretua malanga mama mai le nei fretua le pon po malana au ba no pe fie kula ya e tele tula pe lua le toru tula malanga mai e o mai se moli mai le fa solo le nei ia le fionga le fretua o na fanua Muripola. One of our top fans. Ale tato por kalam. Ia ar kenge mai ake o kou mongongo por fretua. Malo fafkai o ese sao mako fal mongongo. Ia e makango fia wa ke waru ka por sa ngi fa ko kunga yo kala la bol ula. O kala de ula. Ia e fafkai ngawa fa mangingo mai le ula. Ia tala le lei. O vai lupela usa no ngala sunga le. Oni tala le lei tala le ula bo fai. O kala le lei. Makango fia fa pe foi le fa vai le se ula fa pe fa yo nga kasi su inga al puku ale o maka fa ole pe le ofo foi ka fa vai le se ula ku pe fa pe e su po le per su inga le o kifa wa isi ula foi nga pe so pe se ula lo le ale ula nga mo ma nga ia foi le fa nga sa nge ke fa le ula o fa le anga le ula ka o foi me ka fio ia ma foi le la e o ula o nga la e o la pa ula sis kemi ma nga la ula fa ma ro foi ya Fred ya ma Muripola ma long fa kua nga foi ula ma ka ngo fio o maua o le si foi le asiaka nga ro sui wakia ole wakia Trump le ngo fa ku le nga ka wa ngai ke wakir kai mingai ai fodisia waki luli ai fodisia waki siliva ia se fesa ka le waki walanga esele makango fi fo le ke sabali pe ka le lo fo linga ai mangai ai fo le waki ya ma ilo male aulo le waki ya no fa tai no fa pe orta to por kala me firia wale wote i va me mai ma ka le fo le wo ele fo le wo fo ya ma to le fa pe ba wa ale atuno ioi o wati nei o wati mai tangata i longa le nei tunu io o se fa manu yanga fo ia te ai ele ma fa no tara tala te le atua i tua Langa o te musu i le saunga le ma le meo information je sona tu open na tu tangata ni lango kanga ka mo private je tangata. Iyo. Ai pe na no fa pe na tu lo sunga le atau. Ia oni tangata fa pitoa. Ave ia nga oni tangata fa pikoa kanga me ia ko. Malo fa kai ese le makango fe. Ya wo mo sile li misa wa lango ele anga silia. Ya. Ai ole wo wa tu lo fitanga lo winga le ula. Awe te popole ia welo fo o ki sa mai sa vai o le matou to ina ile ala tau ai sa weli to ina so fa ya pure le ite o le wo I ke le lo fina ngalo le tau po lo so ngale agora ki lo poti le ke lo poti watu o te watu ma watu ele o le ula le au te watu ma watu ni lua ula e taifa pea
Mangayanga Maro fafkai ai ya ola ofisi a tatara no ai fo ile ni va ngone fiafi o ke fala u ko ngi de fiafi fo ile le pole auli ti tu ranga fo tato por kalam ai pe sabili le mele ke ye ai pe u te fa ngolongo tu pe ti tau mana vanava pe te sela ai ai pe sabili la va in fa na tau fa so mai o na tu ranga sa ke pala mai va fa fonga le ku sa fa makalo ngam tai ka wut ya ma kavai ya ma fonga nge ma ya lauri fo ye ngai lauri mai amerika ye ngau ya sa fa makalo ngangi ke pala mai la ye wa misi la pe di fo le ka kangi ke fong ai fa kai o ka fia ka sa o mo se ava ngo wa bi mai wa fa pe ai longa ko mo se ava ngo fa ngai ko ka ngo ya fa kai ya sia ka mole ka ko fa so fo nge uli ya ma fo nge ku ra ka ko felo ya o kelen ka ko mi kia fu o pele ai ya to se ko mai o kelen ka ko mi kia fu ko wa ya wa te loele lava tato mi tiafu ai ole tu langa le tau mo fai le na inisi fo la tu ro meri mai tau fia tu na mi tiafu ya ole la vai tu atu la vai vai ngam ko ke o ya fo ia tato vai nga le watu ia fa tu tu o la tu wo tu te ya ai malo ole fio mai tau te mafuta ile fia ka welo so mi tiafu era fango foi aku o le fo pisa ngi ngusila fo le lo ra kuma ba kuma kia fu amerika le simi kia fu fa ka wangi le la fa ke on sai se foi mai asiak ya onga fa fo le ka komi kia fu ngusil ai fa mo pe ya amerika la ngai ke la kuma ya o te lo la ma fo fa na pisa ina o lua ai o se fo ni tal lo lua dia aru ave sa o ata tu fa metalanga ma vai ngai tu te no ele ai se me ala angu ngu a fa pe o fa ya mo tala ma fa ni tu langa lo fa tu fo ona tau mo le tu langa le wai ka i ke ai o mana ole ai fa mo li wa uina ai ole ale fa ina le au te lo fa te le te u le a tu Sauni ya me foi la foi papa ki wai o mau ma elvisi ma mo maxila ma we ma ke le lo papa ki ai o le si fisi vo le sia ka le para ku ngai pe pisa mai o ka fole kongol poku ngai ke ai pengi le o ngi li i mon ka mai kai ngai kongol poku po ngai ko fa kasi a faiere o yeso na o ngai ni por kalame ele la se vai nga fu o le telefone a fia i tu o ke fai a ko ri dei a ko o ka nga ba o leo te fa sang ma to for te america o america la a fai por kalame e te fa sang le crowd ya okay ya malo e te fa sang la pa malulula le pu e ta to ke malanga kasi ka ko ke mare fa sang media ya ai na on fa ilo atu pe na ono ye le crowd way no fo mata fu mai fa pe nei talo mai fa pe nei ya ale yo te fa sanga tu ye pe fa malo si o le nganga o fenga program america ile au pingi cheer leaders fo ye e cheer mai o e kapo ingolo malo ma ye fu ngai ko ma ye fu o fa malo fo yo malanga mai au te lua ya o le amo fu si tai au te lua suma ye ma e o le mato fero ingai nei mare sangi fa man wa ni tamari im fa po ro ta chowa tulu o ila to fi le nei por kalame o ila to na ma tu mata ina o ta ye ila le va nga fo ile amata mata ina mare to mati no o le fasfo o te le lo pena mo wani va nga o le tato fasfo sa ye le va yaso na tuana yatu ai ua vea ma vai nga watala no ai le tote ele ngata la o le faipule le ai fa ya manga masangi le saupi ka aro pi fa ka baikiki wo matua matira tila mai ai le matua le yo se to fa le se fa utanga ai o kele la wo o inisio lo ia i samo o fa ali makaku ai le tato foi fa so ola so fina nga lo le atawa ele mata upo awa afua ai e fa peo a Texas yo lenka ko karakarango ai winga ya sainga ka ko karakarango ai pe ya kangia mai o lea wa langa mai makangaka
le pe kai no ye to se o tala pe wala nga me tangata me se ni si lo ia mani se la to fa pe mai ele ai ele se fa le ko se no la so fina ngalo le mta e ngo foi ka wai mal fa ngo lava onga o le ke mai ka winga pe fori o pauli ku fia fori la sia ka pe o ka ko wo ka ko foi se me sa o ma se me le ma se me e fonge wo le ban ka un fai ia wa lo ke vai nge ia pe la vo sunga ia le misio le sa fai ki o inga ia ia ka ko po kala foi ia mas foi ska se uso sai o lo la ngonga wa ka ko langa inga se maka upu wa leva o nga kangumia mai le malama ia la ko ia mas foi ia ngisolo ia akaku sisi ko mala mai la fai kau pe kau loko langa inga ia sunga foi a Sauni malanga masanga ia foi susuenga ia mas foi kalango im ka upu ia sainga okay akaku kikiri ka upu le wa kupu konga kupu Vanuatu pe o moku ia le wa kele ngo vai aku wa fia kele I meia sa kalango ia sunga ia Sauni o lenka ko kalango inga fai ma se vanga foi le foi onga ala ia ka ko fai nga malo ele nga ka ko fai nga malo o long sia ka ke yang ka ko lenka kele nga fai ngele ka ko fai nga malo Samoa ia ka ko la yo se fangu fo le sa ka ko fa mga kuinga o fai la ma me pe fo ringa mai ia ku ia lo pure loko vale po le loko leanga ia po le vai maulalo fo e kulanga ia wa fa ka wa kele me ngo fa ka ko ia fa nge ko mengia remisio ia mal ko mengia ngisi sa ko mengi ongi me fa ka wa kele mangi me sa le ka fa ngi ko mengi sa ka ku pe le ka pula ko ia si va nga we se la kom ka pu ma se me le fa ngala ko a mai lunga inga ia amayo se kulanga fo le SMI le mangako o fonga ngo sa ngi marka pokalam yung mga yala ay ilaw mai kau se komeng ele se fa vai ko ele se au nga mai ngali le loko langa ma loko vale bang il fa fonga mai Samo malo fa tele a towa e monim fa mauri no so ro wai o le tati tala noa ta analysis fa media you and me o ka u o ka nga ko media ole ta u la va inga male mata I tuin no le ta upule ole memo mo ilo ofisili o ofisili ke ofisili ai ia il sunga ia le besio ma se sume foi sa union ofisili le ofisili love letters e falling mai e pe ka vai mo walalo ia sunga ia le misio ilo ia ingi pe awa ku Samoa o te rei lopo ele lo ia langa fai langa kara whakakau. So mai e kai peo le lo ia nganga sau mai whafopo ke lo. E la kunga kuru whamiso. E pia no fo pia ula pia tano tau mamaina lo ia kunga whafo. A fisiri leo ki fisiri kuai la le atau. Ai se aia fua inga o mai a waku keisi si whafo. O la fisiri la leo ki fisiri le sunga le misio. A whaia ke wa ai mawalalo ma e whapea wa ea ka mai. Ma lo pi te wa ai whapea o ngai o la fisiri la. Ai se ai le mafai ko fa yang keisi nga oko. Ai se ai fu ai o ai HRPP ele o trusting nga o le ma ko keisi si fa. You're talking about overseas lawyer. A ola fisili o ke fisili ko. E mafai la nga sa wa e kelele mai valele. Pe a vai fia a mia ko e sesi. Ingi usila e mafai nga ele mai lo lawyer nga e sa we practicing usila straight away. Malo a fai ke fia fa kama kala sua ma e fia kama foi le te fia va ai mawalalo I tulang sei foi mai Sauni ngo fai le ofisili winga ya Sauni po fia o lo ia nga ongai pai mana e foi tato wa sia si meia si ka ko ka ngo fia fu kia lo ia ni lo ia mai investigate ke kele mai lo ia mai turo wala ngai le o lo ia uma foi e tulang a o mai ngo ke fisili ai so fina ngalo lo tele mar fa funga mau ana tu o mo me ka nga ka pi fia vai mau lalo e vai mau lalo mo pi fa kara sua mai ai ko kiki case ke kele uma Samoa ku lo ke le vai mau lalo ngai ka ko lo ia
ai wa yengi case ele o apa mai ia e o le HRPP o le fast ale apa mo mai cases ale apa mai cases o fisili la ala me lenga ula o e ro ia mai fa a o apa ku sengi usila ya o e ke salvini ro ia ingi case fa o fisili ai ma failang e sau malo ro ia nga ke sau ke practice ingi usila e tai peila o kama pa e makama pala langia e o aku e kau le admitting ngi pa mangia nga ngo aku straight away fa fa ko nga man menga exercise lo man la ko lai sing na so fina ngalo le tau ele fa nga sau le la o mangi lo ia Samoa mai ko kungi lenga ai a fai fo i wo le fa nga Samoa e mo wangi la ko lo yengi em fai ngo mai ko ngol o fa fa singo ngai ma fai me le ula mai pika la ba ip ula ya Sauni a wangi nga case ke kele nga fai nga case mai fe mar case pe kinga le ngo nga fai o meu kama case le kama case kele nga me kasi fo ngelo ya nga mo ka be besi le fo ngel kom sing le official fai nga parok e o fe la o so mai ai pe nga langa lima le nga langa lima pasenge le e fi we ka fa sa nga lima pasenge e fi we ka fa sa ele sao e se ya o me langa ke e ka ma fa folka nga po la sanga po la nga ya foi me nga fai nga fai kio nga ia Kongo Samoa al fisir kele e ma fai nga sa ngi usile ku oi ngos fam singo ngam fai mele fa mai e ma fai sa ngi nga ku yo pa wa me le skala la ku yo ma le skala Samoa a la ko yo wo mai ku kungi wo mai fa ku e mele mo nge nga kulia ma le nga runga yo ngo fo so nga runga se ku wa fo ele mo nga runga pa mai nge la ko fa runga nga ye o mela nga le la makan ka ko kan ngom ka opuya kan lo ke fo po kalambai ai kilo la ko pe fa ngom ko kungi ya le fa mangi asar ka le ku lu fa mai ala ku sa nge ku lu fa singo nga fa ngo ku lu al fe sidila en fa nga sa e kungi kele lo ia Samoa e ke wangi ngimo ngimo ako ele mai nge so nga lo nga ko ku lu mo fa singo nga mai nge e fa ngi nga lo nge awale ku wale ko ke ka ko Samoa nge e ko la ki nga lo ia fa loko ai kele lo ia ko nge usila o aku ku o Samoa kele foi lo ia Australia le aku ku yo ia menga e fa ngo kele le la ka ko o ka upu wole lo kele isu ala lokele le kanga kai e ma fongi lo ia e foi la ko ratings la ko grades foi nga yo kele lo pola la ngia grade e ke o pisa vai pe longo fa pe longo lima pe longo ya pero la ganga ya que awai que kaunga fa alo profession fa alo el CEO ya fa alo le manager fa alo le loia fa alo fa msingo alo sa le loia kula lo le loia o le loia ya elo ka wongi loia ale ka kalongoa fa alo le media awon so mo ka ko le media fa la ngole media ko nga menga le o le ka kilo ki la ka ko e fe ku ya ka ko sa mo ka ko issue manga ngaya o lo fi fa longo ile ku ai lo la ku wa ku lo ya e mi se ku langa vo nga lo vai fa ka wa ia wo fa ngo ke nga me malo fa ia Leiataua o le tulanga tonu le na la ngona ile fa no mua makuangu ngulu ele nga Samoa o ngulu le lalo langi amu mai ai mapara langi makanga kai o ai kanga ka le mefsi matulanga ile kakifia kakikaure polo fesa fo se ngumela tate lo ai mokale lo ai le fa se nga ngor se fu pasen o le winga la na faila titana a tala no mai e peia or kalangoa turo ele fa pe kakfa ko se si tulanga e sa oilo so no o le se me manga ye fa kalangoa e se si me le o ko kalangoa mai fo me to fa discredit le por kalame ma tulanga a visili ala aka ko kalangoa ngai la i cases mangi cases o angi cases makaukia
ya na fai tu fa pena o angi kisi makaukia wa kala ngoa ila ku nga defamation me nga fa nga nga foi defamation ya ele na male la ina wa ka ki kau le fai aku pe o la kala ngale ya fai so a ko nga fiso so ngai male o nga defamation o ma fu anga nga ala nga pe e ka uma e nga uma nga ya mo se ai e wa fai la nga lai e yoi e ko ki kia o mea uma ke kango ia ye ele di famba uma le nga ke ro ku ma fu anga foi la nga ngai ai vai foi la e te longo fie lava le atu e te longo fie mo le mea o le tangata e sao mai se mea ele sao a fe kura ukala le bo mantu e ke longo fie se kana ka sao mai se mea ala i lo e fe lua i mare kioti nga ye lis fa sala launga me uskaria nga ko fa longo nga usfonga inga i Samoa mantu fo to inale lena sao mai fo i yanga kau fa leanga ma uma na ma mea onoli lenga uma nga sao ori unga awa uma ko kongi mo mor pa se nga sao ori unga sao ro mala va le solalo ai te longo fia tangata e mahalo through victorious i awala sa e pisa le arwaku pisa le sau ele kinge ia ila ai e ke rongo fia kangaka olainga ke longa sao mai ko ngafiki me fa pena e pisa ka ko vai kunga wangingimo nga ke alu wa kuisa mo ele masangi nga fangi pulo mo ile nga ke ale wa kapu e mai ka la filosofi do ale leo Samoa ele masangi leo langa nga fangi pulo ya wa ke ya wa vai mai e se ira ma uya nga uya you're feeling me you know that's what I'm talking about o uya le fa ya kwa uskari pa Amerika ya marisi mea e ka woro pulo wingi o pe o makwa sare la e over marisela e o mari a le ola le masangi ngo Samoa e al mela ngai mo o wa fa e ke la ngona yo tino e te la ngona lava le cute like fair wa i mo e ke le o sa o loko ai e foi mai la utala o le leanga i o le mea o lo no fo e te va ai mo wala lo nga ile si o uso a profession le te tautua e peila o sa no nga a le a fa pe u ia ngi kama o le misio le fa pe io ma le tua fo o le misio o lo nga ko alua le lo nga ai nga le o nga muspe pasamo observa o si sira mai la awa e peilo fatu it's about time for le ka fa ilo e kanga ko ngeki male tele for ngas ma fa pe ka ngaka o le observer ya ma a kongula ile wingola tala wa you know 1 + 1 = 2 le wingola o le tulanga woye e kele upu makala wo fa ngei le ka ku fo ye sia mus paper observer to lo le fio ngaile nga to tele ya sano malifa eyo pe kaila ia usira fia uma ko kere o ngase ko inga o fo ile va ka usanga ke ngengo ya fenga sa o ko e mali usa fa inga ya fenga ele ma war fa sa ngo fo ai male awala ya nga kai la ko pasi vai rumol mo ko malo le la o ke kala ngo o ke mala malama o kala ngo ile o fenga mtulanga uma ele o ke fa na mangi ngo uma mai tulanga fa pe ale la tau te va ya tultana no ale to inga lo ya e maua mai fo il tana no tau fa ale anga e saur kala ngo fa kuilepa iwe ana fa pea o se tangata ele leilo ngaloko e sauia e ki fengi le lako profession sawa ia fa pea mai ia mali e fo o to Samoa ia lenga ye James fa lo ia mo ke kala ngo ai ka ule mangi no o ka usa ia ka kule pe ka puiles kanaka even though matua pa ile langi tu lo ino ia ma tu fa fonga ai e ke lo ai o lo ona inga ma lo fa ko inga ma lo wa lo ia o le ngaluenga o le mela le o le fa o so ai lo popa ai sa o malanga masianga ka pa vale lu kasi mai ngo tu fa no ye sa e fa o ai sianga kala ai mo ngo me mal pa vale ai mana tu fo isa mo ma fa fonga mo wa le tu fa mai fa to fa la inga ale fionga fo ma yo fa to fa manino le fionga la o no fu si o fa la ngina fo longa le fionga ya Dr. Fanafi ai ono ya il tangalo ngare kasi al palau vale ngale kasi al upu palau vale tu lo wala ngai rem faingo ka waku ai fi ro Samoa mangai kupulanga la bawa da si kasi al upu palau vale len fai le misi
ngai lunga lang ko minga pa wa nga le upu pala vali a isi ma upu ye ke le nga fa nga o ya le nga kai kau furu lo po inga le lo ma ku le ile la nga yo ka mai ki le so faiso ele ni pala vale na me ai na le tasi ale upu sa io nga le upu le nga fai ele lo ya le nga ile ma ku mo sa mo ma nga nga le upu to ye tia le nga le isi kan ka to fo la lo ulo e kau sa mi me fa pia mo ma nga ia lo fa so wa isi sa vai fa fa la coming ka ke le manga ya nga coming o coming fa ba le nga coming mai le coming ka fa nga e ngo alo ese ka kaimi ai o manga ia la ka fa so ya le misio la ngor ka mai wa ka sa o inga ku le pule sa ka sa onga sa onga mai sa fa nga le ya wa nga fa yang ko mengi mangi upu le pula vale le ke sa ngoye ya o ngala le se lo nga fa ngo fo ngi sa ilo mga ko fo le sa ka fa ko mengi fa pe ya o mga ko fo nga ya al poka la mala ko ya ka ya e mala ko fo nga ya ba il ka up o lo nga ya fa so nga ya la nga al me ngo ki kiloki so le wa pe lava o mo kwa fuli ar ka mange fa le anga le le sa nga vo i male ma sa ngi fo ia sa ngi la ko ia lem ka pu an ka pu ka u ele ka ka u a sem ka pu ka nga e ka ka u nga sila fier ka ko kungu inga ia fai ma wala fa ka ko kilo me a senga ia fai sa mo o la lenga e lo si la lenga o la lenga ai o le mele o mai ka o ale misio pe ia volo kolenga ele lenga ai volo kolenga malo papitai ole e talia pele sunga ya sauli to no mai no ofisili le o tufai tua ele nganta o university na o inai lona tulanga fa loia au te fisilia pole ale se nga pe ma fire ka kari lo ye Samoa o ngosoro el valele sau kura i fa singonga i Usila e au no ma se oso se process ala fa se ngore watu loia nei Usila tula i lo fa singonga i Samoa ai ele sim ka upo o ka ia i fa loia ele si maka upu le awa ngaro wa molo awa kulapa o molo awa tulapa wo le to fa longo ia ai o se mata upu sa a mata no ulanga inga sa pe yo kere tari tonuina mua o le mata upu le o fe o fa ia i le maka upu i le loia ho ile Samuel le sa ye mua le sunga ya fetulanga ai le fo inga la walunga mai le fa pe mai o molia ona o le tulanga i le tau punina o se o lo sa ilia leo o feo fa ia idea lea ai e ke fa so mai a lo sunga le tau la fa ya tu lo manatu lea sa ia la ukala ngo fa ya ko ila va ma pe ka o mai se sia tia e la mona yo tino I've never trusted the issue le meaning of my from day one. Okay, le trusting a lava. Ele make sense ya que le recent or le meaning of my you know what was going on. Ai ngalo Kopu mai lol mele fa pe mai ole o moria marsunga le loia. Do you know what came to my mind, to be completely honest, if I saw in what Brooklyn? I think this is an exit plan. What's the exit plan? Have you heard from this case? Have you heard an update? Or what's the update? My outfit will fight ye, Macau. Come on, Leiataua. It's out of the lava oil. Olenga Moria, if only the Fufu le bear, fall off your Sam. Lea wa kau ngele case fo le lesa wa li o ma lise ma Sam ma Sivai ma pure ai. Ai lo sa wele ngole o loia le sa fai mo loia mo wa Sam. Ai e kele lava me fo e ka kikilok pele kalf e pele fikawi pele fikawi. Mai lava ka mi nga fo nga pu mai Sam o fa le loia le. Ai mai se ia kulanga fo yo le o le wo ngi Sam kamingi wa ka ko kilongi
O Defamation ele nga be sa fa pe vo ka fa lang ka nga leo me fa penga. Si sa foi la ya sa ka ko kan ka pule. Wa lo. Se longa lava e kioti le funga ngere kanga ka fa ka fa le nga fa le su le Defamation. Ye kai lo ye langa lo se lo. Asi sa ka fisiri ele ka o nga lo ka minga sa fa penga pe fa pela o le ka fa le nga por Defamation le nga be yes. O la o kalkonga se ilonga lava o guilty for kamfanga faile lim ka pule ya e kali pe o kai o mai wa ke foi of city am saro ma ga nga ka pokalam se ka ku lo ya I fisidi e wa ma ya ka yo nga ya ka ba ku kam ka pu ya wa foile fa fonga samo langa ia le sunga langa ia ye ngimo ko langa ia o le po fe o ye lim ka pule ya langa ia le na tonu lava Leiataua o a toi fo ina ia u por kalame le temi lava lea o ke e mongi sa mafso tai fo marsunga ya le sorry ya petula nga ia ile WhatsApp sa mafso ka yo isi kaimi au kaule pure sa inga kunga se reply se kalima ele respond mai le sunga le liloia na ulongona fa ayo tino ile ostanga tafie tele ila ku inga ku ngom ka upuya na ulongona ai peita isa yailanga he was obligated e kali mai le anga kai minga olai ave maloya Samuel but no o wi lo lava e ya le kai mi e me ese e fa me ese nga o loanga ye kai me ese de sunga ai nga me ese loa nga ngonga yo kingo ele o se awala le ele charging. I'm just saying this with much respect til makanga wengo leo asiaka kusa le lava le ne mori angolo ia ma lise ma sivai ale le se me ofaya ai kusa le mori anga ia fa lafi ma fonge ma pung yo mesa ia sa ai sa la me wala ia onga laula ilunga ia ye sivai ma lise ai kusa le ia ma le mori angolo ia le winga tonu le na le fa ia tuela utala e peinga kangia mai okay I'll put it this way, this is my own opinion o lo ulea opinion e express ele afia ifua ele fapeo o la ulea kilo maka upule you know masila fia uma ole it was about time the kaunga turned in nice with. That's how I look at things o la ulea view, this is my own view. Alwa wa mo mier punga ese mrava iyo o nga me foi lele wa mo mier punga ese mrava ai fa kaferva ai fiko ai mangalu e na ukara ngoa ku fa ka oko ai po mo me iyo su elo se aikia fa yero punga ese mrava sa wo ilo para aikia nga fa malu no tu no tia ulima o sei tia o tu la fono per kala la poskoro paulo o no tia o no ke viso o le ale fai ngo ko fai langa o le o moria ma ai ka wio se mea e fa ali mai le ku o le a opunga ese marfa iyo me siri mo fa ka u ia le purpose makula ga uma me fa penga e nana fa ya tu la utala o fea o fai ia o fea o ngaloma ia o sini ko merkasi nga o fea le o ngaloma ia le fai ngole o le vai ngale vai foi la o nga punga ese a e saka kaunga ia se si o langa official o ia o mele le ala ingo fai wala nga e ia langa official o ia so si official o ia e fa penga e ka kaunga ave nga referral ave ka male handle sis a la men punga ese e fa for lo ia dia punga e fa fo ai fa o pe ai de fa aya u ai sa mi ko va e for lau fa o pe ai pe au yo wo fucking vai pe au mangaru war kai ai kia iska mo sa mi o ai onga u faile tala fa malulu watu sa moa mai pele ya sema ele fai no to tango fier keisle to me it was all an excellent plan or me sa unge jump the boat ai kia ia Samuel runga fa ai o pe a o sa ya vai se madia ke ia va ku fa fonga le tunu le ala le na fai ngata ina to su ese lo ya e fe lai kala u fa
wa alo umaloia o le upule le nga la ngai di mongi wa alo umaloia wa fefe umaloia wa fefe ke ro la ukala e tasi al me wa le nga fefe roia e fefe roia le pi o ri mongi le me es e tasi al ma fu anga wa fefe roia e fefe roia le nga o lai mala malama le roia i Samoa e mala malama le kanga kai ku ku le nga mo mia i loa masese ke lese faku ba por fa fonga la tu na matua mo mia ni se titile ni fatu le anga o mea i ngofo masamueru e nga opomu a komika ai o siringa foi mo le sociologia onga o le afia pa fa pe wa afia i langa i mka upule o mo le nga ia le pisa mai ia famsingonga le pisa mai po fe o fa iai ia boy foi la usawang awal se langa ia feka ka lo fisa fang fa o inga le mka upule ia se mangu ia le fionga fo ia ngasa mala longa lo fo ia foi mongo Josephine wa pika pinga le mka upule ia finga ia sa ka fe panga le walanga okay ko ala pulo ia le fionga fo ia ngasa ma Josephine langa lo yo ko ngusila yo ko ngusila e wa ke msalo lo ya ye sa mo ke msalo wole si fi kango mka upule wala ga o kango kwa mka upu ya ku pon mka upule fa se me vesiai fa se me fa ngi mo sai fa se me ku sai ya ale ba ko la ki ye ke si mo i fa fo mka upule po la wala ngi ngala ban kan ka ngi ke si ya le wa apa la ba ya le sunga fo ya li o ya mas fo lise ma sibai ma mai la ko ye malang le kungu ongo mka pulange wole ako wa ka mai manga ba ye lo ye le samo al mka pule le fefe marka fa fefe ye mal palai pa ku ye pule palai palai fa le me samo me ami ko ye le la fa penge la ka ko senga yo o lo ye samo ma lo fa chai na fa do ba ya le a jo pe fa pe to ai jo nu wa tu songa le ri do ye ka to ofisa ine che wa mo le ma wantu ia ai fa lo mai pe wo to ai jo nu wa ia a fa pe to wa to ai jo nu songa le ri do ye Sauni ia ole ata to be ir ma lo longa ai si fa tu langa mai fa fe lo ino songa le lo ye fa mo lo songa le ato i le o mai am salon kwa fa pisia lo ye le pa o mai sa la fa fo mai ma lo fa chai o wingo wo to to ai le case le nei batau o le kele yo maka upu ia e le waka nga o le faia kwa fa pe manga lo ma ka ko le ko fa no ro o le si mata upu na on ta tala no ai highlight le temine o fea wo fa ia le kali le ombudsman ile kusia ma ku au ia faia o fea wo fa ia le kali o ia se ka ku ofisa o suru fa inga o to ia se tatu ofisa o suru fa inga Samoa oka ole umile respond ai le ngai me ka ole official surfa inga ola officially le ya tawa tati tala no ai officially ke fi officially fo ia le fionga toma ka pale bia wala nga ole fionga pale bia ka dia officially ele ka dia mai ngi se mingi ska pe fo sa ngwa la fionga tua se fa tola o fa so le ala o fionga le atu o ele no mal ele italia ngo fi ole pulo ke fa ko ele ka dia ngo fi e lo tangata Antonio e man ia so nonga fo ia le fionga tama tai pale mia o le awa ia mingi sky o mai kali mai manga esa wa ele o se mele nga kupur kai mio o kula e pasa kali uma e kula e pa e on makanga ngo kinga ka mai ka sa kali uma kula e pa ele na taimi o le ala wa fio mai pale mia sa fa pico e o suila nga ia lo fa sa o ia sky sa o le however o maka upu ma ale la ia ma maka upu nga le mo mi ai fia fa kar ngoinga o fiwe o batu se email ele o te tali mele fionga te parmi ele le o fa lo aku fa lo ekeli i va pe mai kanga ka ayoro pisa o fiu le email e le official Blue TV e email ya tu le fionga te parmi membro no office ya fa ele lo le fionga ka mai ka parmi lo fionga fia me se sia ki foi le au ya foi lo kusi wa ki roma ku afi ka mai la va ya sia ta mar program pe o fiangi e medi ngai vai ngai le o fa ilo ai lo fionga o lo fia mo staff so te inga me se fos fa te non ai pe foi mai le ato
Ole umi le ka kaunga kali e se officer se surufa inga ola ko e surufa i le wa afar ka usanga ile ko fa yamisi ra ko kali ile kusi ama ku tu au mo se la vea il maka upu mo I lava o salo o siringia foi official le surufa inga po le ombudsman o me foi le okay e fonga ke leo ke ka siringia asiaka sa fai kopi o kusi ngai sa fai kopi al palmia fai kopi ngisio mingska o la ko sa konga o ele maka upu le sa fai kopi o le winga kopi ia inga ia kurilo inga ia le official le fonga le o sulfa inga po la langa me wa fai le maka upu le fai la ele nga yo mai le official sulfa inga ngofo ia la ko nga be kopi o kusi le se kurilo inga po se follow up ia woki for ka ko sistema o ke no pa manga le kopi ka ngai ai le sila ko nga le ngofo wa o la nga mo kopi ka fa sa kusi asia ka kopi e ka o kurilo inga oe il kusi le o kopi nga ya wa le ke e kopi wa nga kopi o nga ye la nga ro nga ka nga fai o fela e ka ka nga ave kopi kusi le bisko ki fa pe mor ka penge kamale mal palmia vai la laua o mo kwa koma lava le official sulfa inga koma la ko nga kusi ai sea le la oficininga ka ko poka ma le e fonge le fengi ko nga menga le foringa mai le ia kulanga fonga le transparency ia mai foringa mai e me ia e ka nga ma ka ka mo inga se wala fa inga no SMI le li o le o wa ma wa ila ko ngi ia fa mo e le simi fa penga ku ai nga umisem ka upu ai le karia ia ngo le ma sa longa ia ke longa le wa ku ka ngure sa asi ka wo o le si va nga lo sunga le ato fa tai no fa ilo ba yo no to ito do sunga le li lo ia te lo te o le si kusile le karia mai foi o kusina del pan mia ma tu lo tusi ya esa ola so no ko tusi o tusi na ave le official surfa inga ma le tusi na ave le fionga tama tai pan mia la si ye si mingiska si e foi ma tai fono le sunga la au del mali jo now ele fa pe o fa ya tu le tau puni matangi ala auli however e fainga kanga kali mai la auli le maka upule anga ola foi afia ila auli e se tasi o side o le vaenga o mata upule I tu lango ni tu inga ma vaenga fa pena peitai o le fionga tama tai palmia o le aile I kali mare kusile o le aile I kali mare kusile ale nga va kwele e matua mane tuala ele o se kusia sem awa o ke lo ma kwale angwa se skamo sem ia ile fia kali ya sem ska ele o se kusia a fai mata sua ele o se kusia alise ele o se kusia alio ore kusi a makua ore ka mai kiki le pisa o le ala ia ile sikala wifi mai si tanga tai e feika mai va mai le loke fu o le matau fai mai ele o pisa mai ya makua kua ele o ka pisa mai makua kua ia are ka pisa o la fa akari se kadi al pardi o le ka pisa o ai ka pisa ia ko nga o ore ai nga kalo fu ai lumo official par mingi ma o fai ni fare ie ma campi o me nga ko ke nga o ia ele ese ele pe pisa kele pe pisa la kiki pe kusi pe ke fongi la o mang fa o fanonga la o ave ia ile ka mai kai par mia o le sini ai se o ko ia nga kali kusi ai pe o kali foi ai ka ko kele ilo o le singa fisik fa mata o tali nei tusi e ala se si foi kusi e memoria lo ia a o le o lo mi fa ni o ale le o si lo fiele tu o ngai o vai ka ngari a tua so vina ngalu tau le malo mo le a ma ko le foi le ngal paulo kusi a le foi kusi a le foi ku ba ele o kusi ke kele ia le ka ki ko le ma fa ka kali po fe o fa ia ai o ke la ngonga e ele mele e ala inga le pisa o nga le ka ise mele ka fo po se mele ka nga po se mele e afia ngisi ngisi e ongo kupo de vesi ia ka ula ia e sa ola sa nga o mo ka file mu ale official o ombudsman
File mu kire ka nga ve kopi kusin ke pe fa pe lima kopi nga fa ya mo ki ngola nga kopi como ka ile fianga pa mia. Ya, o nga ka nga pe fo nga le la ka nga ilola ile funga ke ka ko kungu. Wa ia nga ka nga fesidi o para me ko pulmele. Le wa ke ka mi fole ka ko fa ka li ku wa ngoi. Inga ia se kali o maka opule. Ale fo nga mai pe so nga vo se kusi wo kongi lapisi. Po se kusi vole la ku fa pe fa ya ngalo. Ya la ngalo fa fe. Ele ngalo ka ele ngalo ya ka wor kusi. Ka ki kala ngoi pe ngi ka sanga ko pe ale se kat. Iyo. Ya la tatu malolonga pupu. Foi mai. Fa fe lo isunga li loia. Ya Sauni Seleni o le tama ua pe o tala alo tala le tama ua tala noina pe o tala o le tama o le mana ia fu le au le tama le io tini la mo tala no le ngata o tangata matutua tama tina tama itai pepe o tala no umal tama fa firo isa uni pa ma eta to marolo ka PacificEzy. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com le pinga to whailangi. O na whiriwhiri leo le o nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, bili o vai, bili o moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale ngā ta whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri leo nanga I te manau, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whagauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lauta la eo atu lava I le lima se lau lima se futa la. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatamu. Maratua, whatu mo wha mo maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e ala I se whi autustusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta.
The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. o le teipa lo watile ua tele titi la fa le lima le vanga o le fio fil teipa New Zealand ai o le afa tele titi la prosfutasi I le latarata le valua pu ya matu I uta nei o te fie failo atu o le ono foi sua ma wololo wa atoti no vatu siri le vase lua le tato ofisa au tu ia o te roa ia o gilani ia le sa fulau o le sunga le loia ua ave o le tala I lungo le programa lo na tumai o lana faso ia me se foi o manatu falia e tu so mata upulo tele tu la fono ia o vai fafo me se foi o tu langa I tamau ai vivia fai lo atu fa filo ia ma lo se po provia lo su Sauni ma lo foi le tawata I tu langa o fia unga wenga sa fenga ai pesa e fenga wenga po le to sa sa me lo mota ia o se si foi mota fatalo fatu de banga o le fia fi manga falo Ia fatalo fatu asiata fa pe fo ile songa ya Leiataua ia alenga te leole pa ia malu Samoa so se tafa o le kilope malo tawa tai malo fo I taule ne yaso se I kali mua ko ala usidi le fa ko au sa ngi ia o le officer ki ngalo ka ulu ngaka mala ko fa fikauli pupu ia ia malo fa tai ole meta ua e peye a lutia o ipuaba e peye te mapu mai whangalele yo ma lima ma whanawhana malisunga ya le atau ua whai a e atau a mawha moe ngā pi e peye o whanga I ai le hani I sumalie ia e soani fo I teimo mawhatiang e a mai ngā nuenga le yaso a mai ari le kau ya ka kou ngari lang o kama bebela a peye a lutia vai atore na ati rua tau maari diti ma na ia tawan nei faila lunch o walu so vali ile paka le ma farfinga luenga it was a good day work wise same issue same problem different day different time yeah ma lo fafte faki ke le ngalo au le lo sunga Seleni le sunga yeah mai la vai tatu proclame vai asutitasi ai o sau ingi pe o faia ele se tala tau o vani ai esa sangi mai tamaita tina io o tupulanga telefo ai pe ele fai ka mai kai ma fa be mai estele aka mai o kamar ngele loya e o isi ke ngeki ai mo kwara ele action America oh that's my guy oh brother he's my man o ngangu ngare o ke fa ngai ma yeah, tu ia la sto ia Leiataua wai pi from oh I like Papa Taua I wai pi Papa Taua le Leiataua a pi Papa Taua le ngode ia ko anko Taua ia
Ai la makamanga so mai. Oh, siata. I like that's my guy Sauni. Oh, he's wonderful. Na failo anto mo boli tu ye lo fa anga ila tu. Ile de ya tu no lo sunga le lo ya. Ya pe isi te pia ngo ya inga ya e tatu fans of tu ya mai wa ba banga du la tu lo tu lo sunga. Whawhetai ia asiata. Ia, sa o i lesi kula whale, mai lesi vaenga o ia kua. Mai se makua i selu mai. La la i loa la vasiaka. Ai whawhikai po i o loo fia whalongo mai le ngei po i pokalame. Ia ongo se whakau waa. E longonga po whakau waa ongo le o i lako o loo fia po i maka mai. Ia onga o le kāua fo ngi pokalame ia i lako. Whawhiloa ia koe fo i paanga le Tautai A'e so o se vaenga o le kelope. Po fea se vangu o lo e maka mai ai. Po lunga o ao. Po lunga fo ngi maunga mai lalo i au vai. Ia whawhiloa ia fo i lato uma. Ia, malo whawhitai. E ia line of city tol mai fo i nisi fo mai ia. E ma fuanga ma ko pe pese ai ngo sunga lo ia ma ia wai le ase mama ka ke vai ko ia ele fa inga nga i mo alarm vo ngai ko fa tupe me fa pena. Ai voli an ko vai mo de mo per vai dise ma. Vai ngai le sau ma mo fa ia. O fe me o ka ngai la ma. E kasi la le vai nga ta ua ilo mo lo si de fia pe aro malanga mai uta. Ono le vela e fautuaina le ese o mea i e tight i ila malima le ngai mu ua ilo lima pise afi. Ia o le mawhangara ngai kakalai e ku urkanga. It's for safety purpose only. Sawawe? Ole ata tau o loi nei whaafisiri. Lau sunga le lilo. E te tau mai. O le na ma whaasoa le tūlanga. Ele nā mare la ina ia ele mana tufu e o mai na mta upule ina ia tau sātia i fua lofi na ngalo le lei. Ai o le pointi leu te fia o mai ina ua ma whaasoa i se tasi o lo ia i Samoa. I sana ko meni sa whai tu sol tātou purkalame. I le vai aso le tona ia. O lea la e pia kangia mai e tau vai whaatau waa. I lo ia fu ia aku mai usilanga i Samoa. Sa whailana ma whaasoa male a taua mo uta ua ili fisili whapenei. Ai se la a whaia vai ma walalo mai o ele wa ele a fia i fuar ko kele o ngai lo ia i Samoa e whaalongia le ngā ruenga. Ai mo oia lea sa e whaia bitana lea. A whaila o lo fina ngalo lea sa mai e ele lo ia mai whafonga alaku. Ngā laku fia kekele mo mga ko ala ku ru mo whamsingonga. Ai matua le tautala adoa wale loa kari fisili le whamsingonga. E peila e tangia mai vai ma walalo i nei lo ia i aturu i whafo. Ai e se kai mi ngofo ai whamsingo o whamsinonga i New Zealand po Australia ma Amerika. A uonga ngi maka upu onga a mai lea o ngi keisi mai Samoa. Ia pe a mai fo i ke riropo o ali mo rungo i kako keisi po lan. E yengi mea whapena e tupu, ai a whai fo i tupu, e ma whainga e sau ma saura i sengero ia mai Samoa, e sauro e practice roi New Zealand, just like that. E peo lea atua keisi o atua i Samoa. E ma whainga e kau whaamani no, me le wana lea whamuna. Yeah, whaftaia siata. And I'll be very cautious how I make comments about other people in the professions. And it's not because of the person, but it's because of the profession. I treaty a lawyer inside the court. When you, regardless if you disagree with the oppositions, le defense po le prosecutor depends po fialme leke kuai. Regardless if you disagree with them or hate them to the max, you always address them, my learned friend. O anga kamali inga ngi o le professions follow ia. E unique ai leva ai because of the level of intellect ya ila ko fo isa lewa fo ilea kulanga. I don't want to talk about people, and I'm not here to discuss people. It's not in my best interest and anybody's interest.
o I foi e loa I le level o lo o intelligence. But if I have to answer the questions peonga e saungoa, e lo I e Samoa mwhaingo mai practicing ei, given you graduated from New Zealand or Australia, and you have been admitted here in New Zealand and Australia. Ko lou wale whaafonga lea kungu ungareanga e ko kele fo I o ka mali I leo wai kongo le professions whaalo ia. Sa I Samoa, o ila kongi sa whao umai le aonga whaalo ia Vanuatu, ila lo li usapi. They cannot come and practice here straight away. They cannot come and admit here straight away. A o iai, e iai pepa e kakaunga o mai koe ave koe o ngi loa school e wha because e iai requirements. And I have no idea o I whaingo criticizing ai le system ang Usila. When I was at law school and I did my ethics, I discussed with my law lecturer in ethics. How come the Pacific lawyers cannot come and practice in New Zealand or even come and be admitted in the bar in New Zealand? And they say it's the standards. Ia ke au, e mo'i o langa whai mai le term standards, which is like a professional term, e cover up ai ia winga vai mo lalo. Ai ngo whango ngo ai. And it's in my plan o ke kanga litigate. Ma advocate for law society in New Zealand at some stage in the future. Our umarola whaalo ia so se law school, including law schools in the Pacific, especially Vanuatu. Allow them to come and admit ingai. And whatever requirements o lemanga o mia, ave o le law school la, because if there's anything we are sharing in all law schools in the Pacific and even in New Zealand, everything is taught in English. English is the second language of every Pacific nations. So, ia ke aula, il kalingo lo fesili. They can't. And that is not, a make-up or anything. So, if I pela o langa yesesi sa whaifo isanga ia, ngionga langonga, ngionga mangaku, that is their right to say whatever they want. And I'm not going to stop them from saying it. I'm not going to waste my time to react or even respond directly to those people. I have bigger things to look up at. But e le mawhainga o mai, e pauanga o whaanga o le court I ngei e mawhainga sao whai e, o le public gallery. E le pasi le pā, e le alaku loa sao whai mene masangi sao whai Samoa. In contrast, ia ila kou ia o aku I ngei Samoa. For example, the KC, ia previously QC, and ele ingi KC a Samoa, because KC stands for King's Council. Inga ua maliu fo imaku malo le kupuka maikai, used to be Queen's Council. A waku KC malo ia leo aku representing ila ko clients I Samoa. Kusa pe le I whakauko inga or first time in Samoa. That process of admitting ile pa Samoa, straight away mwhainga ngawhai. So in other words, they can practice in Samoa, turn up peka ngulwa ele valu kai au, whaile ceremony le iwa, apia ilumo le o le whamasingo ile se fulu. That can happen straight away on the same day. So o laula kalinga ile ilau whawhesili. Ia, a o ainga whainga whamakalanga, le mangule o le aeko asiakama le ia kawa whapea fo ile whafonga le kungu. When the ego comes down, the crow always barking on the ego. Ele kai kia iai, the ego doesn't care. But the ego will fly very, very high. At the stage where the crow cannot breathe. And what I'm trying to saying is, the level that we should be thinking when we are in these professions, it should not be the level where the crow sits. We have to act like eagles. Our standard should be very high. O ke mangkua inga kakalonga I kua au mawai. Papenga fo'i I au onga lea kuai. So se whakawhaikaulanga I Samoa, even for inga New Zealand. When it comes to blessing young people, they always says, ia foai le poto ma le ata mai whanau. Ina ia I loa ona matau ia te oe le atua.
Ia ila ko io fai kio mai. O le blessing, po le whaamangianga sa ngongo mangu ai ia makua mo whangau makako. Ia kako makau mawhailifinga ngalo le akua. Whatever God designs in, us to do, it's nobody's business. A whapeala ua e whaalongo aku, ua sili aku o e ngai lo seisi. I think you are challenging God's will. So, because in a way, the profession will stay, we move on, other people will come and pick up where we, where we finished in the professions. So, me mua ele mawhainga sau se kanga kalanga whau mai fiki, even though po se fulu ka usanga nga practice sa moa, konga, fiki, maso se akungu uar Pasifika. They cannot come and appear in court straight away. Te umai kasi ka usanga e koe a ongai, because e pepa kaunga koe whai contracts, torts, ethics, ia o pepa ia kai kausanga. Ia nga koe suele mare pāngi usila, and then you get admitted. E o mai whonga. Wai le fielo ia ingi. So sa o kali aku lea siaka ilau whafsili. Ma lo whaftai, ilo suka Sauni, se teimi watu se whaboponga po se whafsili fo imas whalau tele Leiataua. Ai o lea lango manino a tata peta o tofo ia tata o tau le lei. Ina matau pule lono winga. E atangia maila. E mua ale whaulo ia kungi usila auskaria mangisi o kungu. E se mai Pasifika kulo. E longo winga lai le eisi a kakua mi e le saura o e practice straight away. E ei le process e le awala i voi meki koe koe kasu e mwhai whapena. Ia. E fuala o e lai whaafonga mai sa moka kere whea kua ka kilo susu e po whingi ro ia ngai Vanuatu whiti ma whea. Ia e fuai i ngā le whaingole. Ai whaafitai i lau whaatupu manatu. Mai ole atatou le o fo wo manatu le nei fiafi. Matu whaafonga mai e sunga le atou. Ole atatou le o fua e tau whaamalie le sami e le mangalo le timu. Ai. Ia. Ole akako le mai mawai, la kako fele le fa aiko. La kako fele le fa aiko le amor kako programe. Wo mai nei Sauni masunga le atou. To atele le no play atu lungol tatou video le amatanga. Le unga li isa HRPP. Ai ole fa soa ka ko lungol Tautai A'e, not only me, o lua ia o isi maloe e wa mai o minista o tangata mai mafatalano. Ua mangingo ai le po liuli ma le po mo o tulo. Sai ai ma faufaunga ma le malama o nai siungali. Ia na matua tau tino ai le po na po. Ua mangingo ai le makalvai o le melalea. Ia o nisi umo vaenga sa tau tapena fui le awane. Na pau asi vaenga o te mana o ito ea fea atu o na failo se fafsi le sunga le ato. Ile isu alea ia saina neo o te le o la ule maia ni koutu mai nisi. Is there any other thing ke fia Samoa I lava? Just to highlight, lava leo Samoa masaina in terms of sosoanginga, maikalafu, manisi o vaenga whapena ina tau whafonga manino, matoe whaalo dele, lau sunga Sauni, eisi vaenga whapena i titoe manao. Tau wa ina itoe a whea i saunoanga. Toe no whatu, laka kōle a poale, pola i moku kua i whai mai le ama. Ai, is there tato koutou ruma ma tato move forward? Is there any other thing e mawhai ona e fia saunoa whaalawa i tele mai mea sa e saunoa i momoa? Ia, on nei sa whai e se whono fo il mato wharwhingaluenga. Banks always behind government's initiative and government's plans. Why? Because o le bank e pei o le sua ule le economy in terms of the engine o le economy e so se akungu ua. E iaila ia clients a le bank ua popole o ngā o le comments lenga whai e le afuinga pisa ai Helen Clark ma Don Brash a ngafi. Le comments lenga whai e Christopher Luxon criticizing China and how China was spying on New Zealand 4 years ago. Ole maka upula o mafo fo yangi. This is either you have the courage to stand up and face
You know, ka ngaka ia ka mawhai e whaaleanga ia ka mau ainga loa kungu, or you'll be silent and you will see people suffered. Ngā mako kalangoala ngai, our team were having a discussions because la fia for East Kampangi and how their imports and exports can be impacted. Majority are coming from China. And ole mea langa ngā whisiri mai ake au. Some of my colleagues are smarter than me because they've been in the game for very, very long. They said, oh, what is happening in the Pacific, Sauni? And I said, look at the report from Lowy Institute of Australia. Vai lili poki ngai sau mai le financial review Australia. Vai foi lili poki ngai mai, you know, mai Amerika. Ole ke leo information so ke accessai. I am not going to waste my time to give it to anyone, but I will store it in my head. Ole winga laukala. Ole fo concern Australia mang Usila. Ile impact o sainga il Pacifica include Samoa. When it comes to debt, because ngā mako discussinga ia ai ka alafu asainga lenga ia Sri Lanka ngai, as a example, how China move in and take over the wolf. Onga wale mawhai e Sri Lanka, onga koe kokongi le ai ka alafu. And it's just over $100 million. Ngā whai ele wafu. A wha apea o sit debt o yeile ngō sainga ilunga. I'm so grateful ngō whai kaunga li poki angi. Lipoki mai some of the intelligence i Australia, i ora whengaluanga. I think ua kau mā ngeli popole o New Zealand, Australia, ia Samoa masainga. Onga le move lenga whai e le awhionga le ia il palemia, ia fia mei. Lenga ngā wako ale fast, le ka ngut polo ke kineng fua mo waiusu. Why? That project was estimated to be around $100 million. Or reduce aila ia le debt a Samoa ia sainga. Lawa makang ka walwalunga ilalo. But when it comes to liquidations, a leanga ngele economy o sea kungu, a le mawhainga kokongi ai ka alafu ngi, you will end up using your foreign reserves. And then your foreign reserves deplete. What's your next move? You're actually bankrupt. Because if a penga uma foi banks, we have to understand there is no debt ele oiloa bank. Even government debts, because o ngā le fuai interest rates, o ngā foi le fuai le whewa inga o kupe, even the exchange rate. So, a mawhau waila le issue Samoa. 10 years ago, we were unsure po le ale impact o sainga ia Samoa. And in the last 4 years, or since the fast takeover, ngā kaupopole ai sainga o ngā lauwa pea. We don't want to keep pushing the government of Samoa in case ke ua whaalongo ai isia kungo on Pacifica and Samoan people will start reacting. Le melang kupu ya fiki, I ask everyone to look at le 60 minutes malako por kalamelanga fai ya fiki, I think it was 2019 to 2020. Le kala rampuka nga fai opposition rampuka. He concerned about the region because of how China is trying to buy influence with money. And it's not about $100. It's not about $1,000. O kupe e ave whai ei polo keki, I guarantee loan ngei i polo keki. I le pokalame le 60 minutes ngā whai le lua whelus furu. Ngā makua i ki lia ia. Ngā mai e sainga ka ngā kai whaua ia whale ma polo keki i fiki. Pau ale mea ngā pengi fiki ai fiki. It's just a house. Ele I peng fiki in terms of employment. Ele I peng fiki wha peo lai avaku pule ai a fiki le whanganga o le fund. In other words, they moved the whole building, le structure and everything mai sainga, ko I fiki, ko alu a ko alku pei I sainga. Because how are you going to pay kangak whenga luenga I whaua whale? O le ko kongi I sainga. A lewe mai sainga o leo mai whaaku lefso soangi a fiki, for example. So in other words, they have a fingerprint. They have a DNA, Chinese DNA in the Pacific. So la ulea koe whaupopo koe e winga whi malau whafsiri as yaka. But it's good for our people to oi whai kauli poki e lunga le. It's public informations. Kelo researcher ale mire keli Australia. Leo approve ai.
le intention of sainga I el Pacifica. It's the reason why America, British, and Australia start the AUKUS. Because they have to plan something now, otherwise it will be too late. Malo. Tautai A'e Leiataua. E fōringa mai la, pēa whai sa ora o mai kaua kule sa nganga fōi a sunga ya Sauni. Ao I a kungu ki keringa I Amerika wharangi I siamangi sa inga perkangia. Pe o mea kau ai wo whaonga e sa inga I a mengi o I kārapu ma kupe o mea kau. E invite ai la ia kama I a kungu I Samoa ma Pacifica. Pe fōringa mo la ko mea kau le leo whaonga e invite ai kama I moku ia. Onga ele kakaunga la ko inviting ang mea kau. Au whaonga la ia ko ngā system ngai. But it's also in from a face value point of view. But China is very strategic. Kusa o lelo ke whaonganga ia soft loans ma le pau le economia sainga. Ave ai kupe whaimai ave develop ai kungu ula iki ma kungu uia e vai kamau ainga. So nganga ave it's a loan. And olvesili la le guarantee. Ava pea foi la transparent ia whainga malo I lako kangakangu. Open my luma ia negotiations when they deal with these type of loans. Why not open up? Because o kangaka ia nga fitfilia oko. O kangaka o kako ia nga fitfilia foi ka ingingi sila. We will be the one who will suffer the consequence. Ole vaia sainga. They invest in Pacific countries or aseka pikosili yang interested I sainga ports and airports. Why? It's because it's your entry and your exit point. O ngilanga poloka I le airports. Wale mfaingo yo I fafu. O voilanga poloka le wafu. Wale mfaingo yo mai ko kongongisi. So it's very strategic. And America, New Zealand, and America and Australia are fully aware of it. New Zealand loko aka mafai New Zealand catch up. Because for so long, ngafapea New Zealand, this is how we're gonna be for forever. Lewa ko amavo for New Zealand. They are in the middle of the Pacific, and there will be an issue in the Pacific in Bauwai, and they can't afford to ignore le issue le Pacifica. O loa la nga maua sainga ia strategic infrastructure ngai. O le wafu ma le airport. Ia, kuku va alele. O feme landai. E lande le airport. A kuku ia la ko va akau. O fe kuku ai. E kuku le wafu. And what about us? O fe lan mela ka kuku ai. Su e lo le me o la ka malo makuai. Lono winga lau sunga Sauni, lau sunga Liloia. O se fuafuanga ua mantua ala ngā te tautele le fuafuanga te maitai pāle mia marwhai ngā mālo wa tūlai nei. Le koso o le pā, awang I whaiare wafuren ko e whai. Walo no winga. E atangia mai wā ngei ala ngā kere re kisa mai mare whaapea mai ngei o nisi sai whai ngā mālo tuai. E le āyangi ngā mea kukupu e pepero mā ngā mea. Ua mafu mai na whai le tala le nā. Ona ua koso whaafua se ia e palimia wai ai ngei re kāo whirima. O omi mar kāo whiwai. Le se wafu. Ai analu nei le wafu ma tātou toi tala noa. I lesi lua se furu, koru se furu le anga I rumo tūsang. E ono tupu ai la ma realistic le mea lea ua kupu ia Sri Lanka. Ma isi atunu. O le tūlanga le tau sau noia. Ngā koi ki a kupu ia konga lua fesulvaru. Mangkua fo I le afionga I Right Honourable Pohiva, le sa pale mia konga. Loa sulvalu, loa suluiva, ia ua maliu fo isi singa fo I kaikai. Ngā kalosanga ai le pale mia konga, ia sainga, pe mawhai o ngā whaama ngalo lako ai kalafu. Because China was like, pay the bills, or are we going to Perkala Donald Trump, you delinquent. In other words, we're going to reprocess I aseka. Ele pela le reprocessing o le ka vali. E la ku le tow truck tow mai.
Ale reprocessing le fai mai ia sainga. Ole wa kusa wa points low finka po fair le mele the assets we fund, and we're going to send the military to stand and guard that assets. Pe fa pea la ole la ka ko wa ko va peo isi. Ia e kali me ka ko le pulu. So ole ile lau fa fasili lau ko fa asiaka. E makua I whikau I le move langa whai le fionga palmia I afia me. Because I mawhau in long term. O ia ki nga e nga mawhau sa moa e mga o mia I le wafu kile. How many times we have a big ship that have full of containers export mai o loa mai fafu. And in trade, you have to export more in order for you to have a surplus. Export should, be more than imports. Ai mawhauwhaila, there was nothing. Ele o whaapea fo I o leko whikuli aku o laulangi Samoa. E au maile koale, pe au maile ua mea, poangi meo iai. We're actually serving our own people overseas through ikuti o mai Samoa. Do we need that big wolf? O le kala fo ngā rampuka ngā whai il pokalame lenga api ai I le luafe lua sifuru Australia. Do we need this big project? No. Maybe in the next 50 years, but not now. O ngā kongua lenga pa ue fo ia palimia lenga umakangi o fiki. O ngā ua highlight e kangaka fiki. Le ke leo le influence o sainga I kongo fiki. E o aku sainga whaupolo keki. A lai whaakau wa o loa fiki au wala. Lai kuku wala au fiki ma whaakau la ko kalo. It's eleo yaise swinga in terms of economy, employment, and all those stuff. So in a way that was a very bold decisions by CMA and malelako whainga malo. And at the same time, I think ua kau I saile burden sa kau induce sainga ia Samoa. Malo whaafitai lea tawai se mai ngā te fia whaupopoi fo ia misere wafu tele ma se mo mianga sa ia se mo mianga ka kau inga whai ni wafu kekele ia tato. Ele mo mi waranga o Samoa ele centralized ele central ngi shippings pe ofinge pe ofiki ma a Samoa ku e sanga ia. Eu queria lembrar wa ko nga wafu ia mga mi ai fiki ma konga me pi konga fo. Ai mo Samoa. Ele mga mi ko nga wafape. Salo ke lenga fo le mala vale le fiki ave ke lo pe mal va a fa pe ko mala vale nga le pe nga la ne se va a fo le se lo passes. Which is enough. Wala va mo ko se va a fa pe nga la ku kongo Samoa. Wa vai I fangali I vai ia ko nga vale ko nga pe lu supa se pe ki ave la ke lo pola ko nga mala vale len ko fa ki ave e o mai fo o penga nga la ne se va se la pa se pe va se fu pa which we enough lola e transport ko nga me sa ngoye Malo whaafitai ole pea sa kau inga whaafisilia le a tau atūranga tau whaloia, tau whatula whono, len tau talitari eile sunga ia Sauni te ua wakungi se whaafisilia ayo tau fia whaafisilia. Le wa molia la markali len kale ia e Sauni ia. Le mele o le whaaloalo, o whaaloalo le kongo le profession. O menga le ili va ia le saunganga le misio lenga whai. Ale viko ke mai kau kongo whatwhamsingo o ke o kau so whatwhamsingo me whanga o morimau me whapenga. E se whaaloalo lo ia I kongo le whamsingonga. Whaaloalo lisilo ia. Ai wha ke ia le mele. Le lau kari Sauni. Mo salo ele ko kere karango nganga o Samoa ngasu wa mai. Ai kako karango ko ngā mawalunga le o nganga ile ka malanga o inga whaalo ia. Saka wai o whaaloalo. Inga ko mengi mangi Samoa. E so ngala fo lunga social media ale fai kawika pengo fa como mola karang ta kwasiak o kele fi kala ngo disi o ai ki nga masala koming mai mo ke mi ka kango ye ai o lewa family ngalo lo ko le kalia saungi le melo fa lo
lako lo profession male ma menga o ngai lako malo pa tailo sunga le ato ola tato wo li sivang mo le vano fi tuli mata ia le mata no wina le vainga le tamau ai nga o su tato tu isamo wala nga me to fo e do pulo wina sunga ya Sauni le ngato se loia o stanga ta fo tu langa tau tamau ai nga meto tupe ia ma tu langa fa pena ole kau so ifonga now tasi na mata upuna langa pal bene lo sunga le loia so me kon kasa mo o le la mana yo wale la tatu tara noa o Samoa o ngai New Zealand le wo me ma America o le wo Samoa le majority mai California e fasi ke ngo wa fe mai se fa to tala le tape na so fina ngalo lo sunga le loia e ku kusa uma fa makalanga ngai ka ku tanga tanu mai le lo California Washington o Oregon le wo ma Utah e le mala esiro la to fina ngalo le swinga wa yai America le kaunga kwa kaunga ka a o tangata ni tala no mai te o tangata fai pisimisi o kanga ka fai ngaruenga o ngise ka idwala ko ngaruenga o nisi wo retired alai ka mo fai ngaruenga a o le pisa sa mo fo i kaunga fo mo ko siria ku kaunga ai pia tangia mai o le ka ke o fariseu mo sapi ma o mali o le furi sa loko ka wongi sila ma me ai nga mi so America Alepe usidia tu le foi tão tale le langi. Now, can you discuss, let's talk about ile global issue? Is it a global issue le tão kaso I fuanga o yeni afia o le vaenga mai tonu se tatu tunu isam? Economy is a global issue because it affects everyone. But we also have to understand the uniqueness of Samoa. We are so unique, we shouldn't be even have poverty or even classified as poor. When we talk about economy, because a measure economy, ile lens arkangaka west, in terms of GDP, cash flow, polofiki, surplus, and what I meant by that is ole currency, on a lower exchange, whakawai ia oloa. Ole mafuanga la lainga o kalkonga o ia le kakaunga o se kulanga makiva ya Samoa. Because it's like 70 to 80% of our expenses overseas if we leave Samoa, especially the land. You can build your house and pay no debts to a bank, or rent se place ke ngofo I Samoa, because we exist ifangua. That's our inherent right as indigenous Samoan. Ele o maua kele wa kungu le system le Samoa. E maua ya kungu I Middle East. Pa ore whaafika uli Middle East. Whaafika uli fo Africa. O lai rule le guerrilla wars. O lai rule le kangaka e ke sauloa e kau whai mailo whale lesi ku. E whanga kua le sniper ai lai ku nungan pau lo whale. In Samoa, we have free land. We can, and I mafo fawai. If we le me ke ngofo ai pe afa pe o le ke manga o e ke ngofo fanguor ko ainga. Ke le manga o fa ka forsa private land. Ko if we le me fa yai masu e lo me ai. And those are the two things. Man ko fo I ka ko yanga ka ko umang ka ko feola I Samoa and how we learn accounting and economics. These are basic needs. Shelter, food. Ya masawi lola ia le ma le ea, o mea ngai manga o mia kangaka e se vai. We don't need money, pe afa pea we are so rich with resources on our lands. Ile kulanga la ia Samoa fa pea mai ua kaunga ka le soifuanga. E kaunga ka le soifuanga ngalanga loa maka ngala ua ku o loa e se vai kangaka. Our people are surviving from the shop. And those business people, that is their bread and butter. O a fale o loa laua ku kele I Samoa, because o le menga lea lainga ma losi le economy o sainga. They are the biggest populations in the world. So o kwai inkia. Man kua fo yaso la sa o ka whaalongo o mele o le ainga fufu ainga. Population growth e kam whai control. Ai lo wailongi, population growth e determine ia le opportunities in terms of businesses.
O le kele i o avangoa e mawhainga avaku i Samoa mo kako kangaka e whenga luenga ai. Se whaisa o kalawhaka ka inga. Last Friday, I received a memo from our team leader. O leala asifi le the PNC lending services, vaenga le creating a documents kami umainga nga ave submit me kongu, they will create documents. O leala asifi inkia. And I was thinking, this is an opportunity for Samoa to take soft services here. Ave Samoa e whaonga ai, whale, ia malo po, e mau e whai kupe kangaka e onganga ia business, commercial buildings like Samoa. And ngō mawhau e whaila. There are other opportunities like that. Call centers in New Zealand, call centers ale Qantas, even for I kampangi Australia. E mawhainga o mai kako diplomats. Mawhakalangoa mai, we can offer you, it's just like 4-hour flights to Samoa. If a CEO wants to visit that part of his company, they can fly to Samoa, but au mai ko customer service here. Why do we take our stuff to India? Opportunities ngai mawhainga ave Samoa. O le dio like a kaunga whai e Samoa. And I'm giving my advice for free from a business point of view. Kalangoa yang New Zealand. Ava pengi o le minimum wage le yang New Zealand, say 20, like whaonga le lusfulkala, for example. That 20 New Zealand dollars can pay 3 people in Samoa. Be ava ape mafau faule malo. Lifi lunga minimum wage Samoa. If our minimum wage Samoa le koruka la limas full le kula, for example, and I'm just making a fika now. Kele lope kele pe like iki. How much revenue o le mau al malo from that free la 50 cents an hour? It's very small. Lifi lunga o mai e kalangoa I kampangi ke kelere ngi e New Zealand, insurance company, koso aku ia yang aluenga I Samoa. Paungale internet technology is freely available in these days. Nga whaawhainga luenga I le o alo mawhanga o Samoa le umamai le UE po le PSSC, umamai le inveske. If they will be starting at 8 tā la, pe se furu ka la le kula, that is even better than thinking is how we go up. And those opportunities will be more avakuai le tax. Because o lela kokongi ako kampangingi, pela o whakaika inga melo o whakuai, nga waruaku whamakalanga. O lela asifi le vaenga le creating documents ale bank. La asifi inkia, o le vai le bank. E mamoe ingei. O le mamoe ingei New Zealand. A le whenga luenga la ko I o onga time difference. But I really hope e mawhai e Samoa o mai vai opportunities ia mawhai pe aku. Na, we can do it in Samoa. And that is your help to the Pacific. So, avaingi le kau soifuanga, those are some of the things e mawhainga kako mawhai e sao vai le kaunga ka le Samoa. Pe a wha pe o lai whai mai e kaunga ka. Onga o lela mawhainga avaku ai kupengi instead of us wha pe wha moe mai whafo. And I think it's fair to say e kaunga ka le soifuanga I Samoa. Onga o le kokongi amaka. And okay le play minga la malo onga pe ava ai fo ila le kama ainga in terms of export and imports. But ia wala mawhainga nga ka mawhai attract ko ai kampangi e avakula ko service e whai mai Samoa. Because that is what China has been doing for so long. Cheap labor, bring it to China, and then we will sell back the goods we make in China to you. Malo, pavchai Leiataua. E sao le lava le sao nga Sauni. Wa lo ke lo isi uri ke masange e whengarunga mai Samoa e kongi ki musi. Whangala ko computers me whapenga. Lau fia la ko e ola I Samoa ma ngofoi. A le kongi kupeng musi. Saro ko nga menga kaunga whakele mwhalokele. Yeah. No, whakele mwhalokele. Inga ia mwhaila e kamiki ia e o ling beske onga instead o le mai sua ngā runga nge sua ngā runga mwhai ngā lue mai ia le whakau kikira ke miro nge wa kia ngā runga mai whalis which is the same system o le si kua o le mea wala ngā le kūlanga whapisingisi ma le kūlanga whakamau ainga ke karunga pia wala ngā menge uki ngā ke loka linga whanau ku Samoa mai o kaun kāso I fuanga
Wo nunga ka pusa mamo, wo nunga ka pusa mo. O me elengi me mga umia. These are not needs, these are wants. Mai ele fongi ai nga o fa kam pusa mo alam kam ka pusa mo pusa mamo. O me fai fa la bla. Fai fa la fai la ko pisingis pe penga. O le si foi ko kam ko pikilo. Wa o le upo ngi la le inflation le 5%. Mai le ko viki de sa sulim pasenge sa su pasenge fiku pasenge. Lenga sa ngol mi ska le wa ya yungi len kenge wa 5%. Le ko kia in line male fonga male inflation global inflation. O le mela le fa pe mo konka. O le konka wa si umba ngo ka o me. Ele fa pe wo fonga wa nga konsu kara pusa mo nge ya ke ya wo se lo kara fa ko ka si kan kan o fe ko pusa mo isa mo pusa mo ngi usi lo wa dises o ka mi lo fa lo o ke kere ko pusa mo o fi kan ala ye ka uri fa ka me sa mo so le fa ngi ma mo kan ka ku ngi lo sa mo me sa mo o kan ka ki ai le ngi me nga me ya ka ke kere ko vo le me la nga mi la mal me le mga mia sa me lenga kuri le mo mal ma mo pa fa la isi me penga alternative sem penga nga kausela so o me umalava o le wo nga ka ele kiki percent le inflation o nga le ka wo ma nga ka ele fa pe wo nga sa mo ai la lo ka ngi so e ke ola ye e se ke le mele fa long so ke de ke le nga mo le ko nga I kongo le palmengi o le kau pusa moa, o le kau pusa maa moe, o le kau o le ia me whapenga. Ia, la foi la si fo nunga kau le ia la kou pawale o le me wengo whalonga sia son maa kiki mai. E whaku si finga kau kakere kau le ia mai kumalo. Ai mai si kamalo, mai ia pawale o le ngā nua ngai. E ularu le unu ai nunga mai. Pea le su e mai. E rea ma se me o le kongo fi. O ngole mo umai nunga kau o mea. Ala ko ngi fo lo fe ka lo ngi usila sa lu ka lai vai la mi lo ngi o se fo lu ka la su ko ka ko me ka ko ka ale no o ma lu ka o me ale inflation ya o sa la o me mali o lu ka o me a sa inflation la o ngo le ka fo yo mo ka o me lu wa o ngi si ngo wa ko officiel ele skasio foi pure po mo lo e fa pe fa fenga ka ni mele wo o sa lo inflation da lu ka o me o le kari wo ma lu ka o me o le margin la inflation la okay ya malo fa tai lua pe ngalo malama lo sunga le loia po ore Sauni o lo ia yo to mai tulanga fo io tupi ya mata mau ainga ele pe lo ngalu ngolo eva aftai fo po sunga ele Leiataua o le vainga no tau pue me lo so no ngalo sunga le loia ile fato fala inga mo o lo kari konga o mafua nga oi ma pisal tato watunu ile tonga tar so fuanga ua ola fa mo mai fata mai fale o loa me ai o matua vaoa io o matua so solo le fu senga in la longi o lungo o le ai se to ya nga i le vau o lo ule na tari tunu e longo fia tanga al fale o loa ku ngui fafo e misi loa momoku lo pa ufalawa o le o fiwa ko vidi mai o nga o ka offline na to tanga te tunu i fafo ainga ona o le lafo tu peso o lafo ku peso e longo fia nga pisa loa o ka un kaso fo ai o le me mali le o te ba ai tu ai Sauni ma lo sunga le Leiataua o amata na tau mafai mai e fa por kiki ma ka upura o lea ua pei ua le alalanga sa o fo ikanga ka o laila ngonga le melia a ua mai runga kama ye ku pei kanga le kele papovi le jele le papovi jele le Seleni a o lea o ka penga i fai nga paroka kamalanga le ua mai fale o mai meia ana tua mai fo o le kanga ka mua pe a fai o yese kanga ka sa moa e pisa pe e ka unka so fuanga o le tangata na
matuale o se lar mo au e matuale I lar mo au lui se la e ka fe ro mai li atu o le fai malo fa la se valitanga polu a o stanga ta fapia e matuale nga o a umanga isi mai a umanga isi ya kule antira i Australia o poroka mai ai sile ankola I New Zealand a umanga isi ya kule anko o palau vale mai anko makuli le ya le e ko se kalo oso mai cousin le America o tangata tonu waia lea la tau te ala langa pea I le mea ma tangata lo na rua o tangata o le la tau anava o le tau faleanga pauanga iyo e manga koe pauale o ia walanga e iaile taritonunga foi I se rua e kalesia o le wo no foi lo mua o le e kalesia e ile mikir ko inga foi lea lenga failanga biki e vai kunga I le fale ke le foi le mai o no I le sipi ma amu mai ma e peila o le kau kele o le vai nga le ke le kapisa mai fa pendei le tonga ta o se fo ai le manisi o nga lu ai e se kangaka nga lue fa maongi manga lue malos o nga sau I runga malau mai ka ka se fo nga lenga e makuasu mali e ano ngas pe ka sa o ka kiro so pe o le ti ro tawa o nga mai fo nei me u ti tau fa so o tu langa o tamo ainga a Sauni mo le atu ole sa o e wa langa le sile me fo le o me lo ke fo o ka so fo nga ke fa yaku ele mo se me kokoi ole o take into account ya kupe ya baku ya inga pe nga sa ngo sia e fa nga langa I lo le ka so fo nga langa mo le ka le nga wenga al kaulia me la kaulia o ka kaulia me o ngo kupe la ku vafo le le ngfanga I lo le ngai lo ko nga ke me o la sa o le ya pa o le inflation 5% sa o ma me o ai o cap le kaumis o kupe ba ku vafo le nga mo o ka kala sa mo ma fo denga o fa ka pusa mo fa ka pusa ma mo ma fa ka me piko sin ka le ke le ngoi mai fo malo esa ole songa ya Leiataua Leiataua we start moving away from utilizing some of our soft skills nga mo mai e ka ko makua how we survive. I think the basic of life is how you enjoy today and use today to be able to survive tomorrow. Like in a way, wakako fa mo soloi. We are depending. We are not independent. Wakako fa mo fa pe wole alofa mai ai mai. Do not induce your obligations on someone. If you have obligations to look after your family, when you have a family, you have obligations to look after your family. Don't blame the government. O le meo ki whangoa ngoai. O ngā ahalungi lunga le kausoi fuanga. The value of money, the value o le dollar, it's going to reduce. O le mea vila ngā le whai mai wakaunga ka. Mangkua aso la sa limasu senge le pangasuka. I don't think I will ever find le kwa inga pricing ai sa mor kaimingi unless ua limasu senge le afa pangasuka pe afa pe pa I kaimingi. Ai fa kupe ma vai fa economy le concept nga. The power of the dollar is so reduced. I say onga loa kele nga fa moe ai kangaka. Everything is money. Walking is money. Sleeping is money. And I'm talking about, ava peke moe a leko kongi lo fale. E fe kawila ia kungu ngei ko inga skaili because o kungu ngei o le whangua ke ngofoi, o le fale ke ngofoi, it's all private. Pa ia ika kou isa mo. Ma fai anga fai laka fale o, a maka laka fale o I fea, ia ngā ki ngā ela ia lea fai le me e kua i le ainga. And kalo ulu fai, everything is free pe a wha pe o laike wha moe mai whangua o kou ainga. And those are the things lea lenga ko wor fale loa ingi. Ma ngā wā laku wha ka wakun me ai ave le ainga. Isa moa, I am hoping is a kaimi e creator e Samoa, se aikia. Maybe 6 hours work. Ai ka kuli CEO mai la ko ia e whenga luanga le in malo. O e whenko whakoanga.
mga lua. Nga ola ia le kolu nga fa le lima le fiafi. Because that's your contributions to your family. Ai ka kaule, and I'm just saying it as an initiative. Lea ngau whaalonga ku last week. Ia ia kung i Europa lau a makanga lako creating a 4-day work. A 4-day week. E ke whainga luenga ai. O ngā laika mawhai e whapalengi. And in that way, it reduces for ile dependence o ka ngaka ile kupe. And the power or the value of the money or the dollar is kind of increase. Because on mea kongwanga le alainga kaunga ka le kau so i whanga ingi vai kaimi. O leo koe maua se mea se ka la. O leo koe maua se, like the quality of stuff we're getting nowadays is so reduced, so as the power of the money. Ma lo fa tai. O te lo te le tatou talanoa ngai tu sa i o le mata upu te mau ainga. O le la tatou fitongi ai fa so yo tua o te lo fo. O le mata upu la warunga le ma o te warunga le o mata upu tatou fa so de manga le fiafi. O te fia a fair mata upu le defamations. Lau sunga le di loia. O le defamations a New Zealand. O te loa e leo avea I runga tūlanga foi le criminal law po le alava le taunga in terms of the law tūla whonu. O Samoa, o king fai popo le anga mafua I le la vā makui la epa. Na I taitu I la epa masui eri tūla whonu wa avelo le mera le runga as a criminal matter. I te tonu o Samoa le defamations. Ai o le fesili la varengai e punga pea I le loto. E ui le te leo whaamani no ngā leo lo tau mawhai au mai Samoa. Ai kasi al mele ka ofia ka mareo Samuelu. O le defamations. Po o le tau whaaleanga. I le taritonunga I o leo. Waru ka malea whaaleanga la kou whaaleanga moa uma. A onisi o tōlau launga o mōlianga o le mōli ai Samuelu. E au fia ai, ma le whaafefe o kula fongo ma leo I solar kamalea o ngā ekele nkus po lau olo umi e Samuelu. Ma nisi au o tūlanga whamai o whauwhaunga. Now, o a umangi vaenga, e kasi ale mele ngā le inga su e Samuelu o le defamations. O le fisili leo ke kau fisili e tuai. O leo wasa la asavadi wa afare kausanga. O kao fia ringai ko inga kangaka di defamation. O le aso, e happening I usila le ko inga me, e happening I uskadi. Le kao fia o e makua le mawhainga e kakala mai kua ai o le tau whaalea. O le katpupu ele kai happening in New Zealand Australia. Because defamation in our jurisdictions is not a crime. It's a civil, it's a tort. So isesi ku o le vāo oe malkangaka maliskangaka ele o le vāo le mālo ma oe. O ngā o lailau a whapeo ngau ku le mālo Samoa I kokongu in their criminal code. I'm very concerned e ko ainga approach nga o ngā mangkua fo I māsangiang o kalangoa le ngisi fo kako whakalngoanga. Māsangiang o ka ua I le Constitution of Samoa. Defamation, there is a fine line between the person defaming another person's character based on unfounded informations and the expressions, your freedom of expressions. Kaukangofi fo ila koe susu e ako kua o le Constitution of Samoa. Samoa is obligated to uphold their international obligations to respect and protect humans and their freedom of expressions. Every people have views, have opinions about the freedom of expressions, but the law will never deviate because it deviates lor kula fongo, especially international laws ole protect ia rights ma ia ka kaua kangaka e whaali ila ko mangaku. Then that is where we will start to go to another level of corruptions. Ava peor kulanga le loa o ai le foi uso il falpui pe ngai ka ua. The time will come where Samoa will look back and think we violated people's rights.
And I'm worried because ole va ai aku kung uifafo. And pokalame pokalame. I know ye ingisi palalangi o lai maka mai. In fact, that's why I'm using a bilingual. Onga o lai fo iwa ai lako. They start to understand. Mamala malama. Ile ese o le whaasa mua le ngalako whaalongo ai mai ingisi sa ye le malo inga vai kaimi. And now they see the reality. So, e malie pe ama fau le case of Sam. Because if I build defamation ta lawe ko kongo le criminal code of Samoa. O fea e lao le sa fa le constitution of Samoa. The constitution of Samoa le protect your freedom of expressions. Mai ava pe foi la lenga fa nga ole lave o le case le Sam. He was an informer for the police. If that is the fact, if it is a fact, police owe Sam a legal protection. What they should have done before, like way before I was out Sam ilunga my information singi, they should have cut the deal with him, saying you cannot speak anymore, but olela avaku, how much? And that would be an approach. Ekaf yofi Sam. I never heard of anyone who was an informer or a spy in any government where the governments turn to them and try and destroy them because it's their assets. We're still in contact, and he is in a very high position in intelligence America. The concern they have becoming a fire case is Donald Trump, because Donald Trump knew a lot of secrets. Almalo, push Donald Trump. Do you know what's going to happen? He will tell all prisoners about security yang loinga. So ole mela ngai popole ai mengi o whainga malo I ka ngaka safa o ngare malo as tools. Ya kia avoila ia, I will just say run le case Sam on its course. I so much respect le judiciary ma le whaamasingonga. But langonga le whangoa pe vai ile approach a leo. Because it's like they head hunting for ia lea for ikangakangu with a utter disregard ile kula fongo in terms of our constitution. O le fesiliang o fesili mua, does Sam have any legal protections I lalo constitution? O le kali ia whaingofie? Yes. So how come the criminal code, ava peoloa ku oe mal defamation, how come the criminal code wa whaalongo le constitutions instead o le constitution e kaunga whaalongo mai kula fongo. O le kali o le fesilinga, laika oko I Samoa. Ma lo whaftai lau sunga li lo yelo no inga tangia mai. E tangia mai lau saunong o le tari pupu ua haia e o le leai. E le kupui New Zealand, e le kupui Ausekalia, e le kupui Amerika. Ai pei e fōlinga mai la I tua patatua I lau taratalanga I lau whauinganga. O lea ua instead to the protector Sam. A ua makua maua lima Samuel ua kawhiofi. I kele le liki kuo isi mea. Eo, e pei e atangia mai. Instead o le whaunga o le lato protection. E pui ai le kamalea va ai se fale malu le leilo nga ainga. 24/7 ke ua kili e sesi. Pe ke ua mao ese kulei. O a umatula vena. Rather, o le ua whaunga le opportunity lea e koso whakaka I e loka. Ai, mauai marelako kikinga fu I le ua kuro. Opo e le ofa peole. O le tere ofa yato le meana lai fai a ofa uinga lua la utara le fai yato. Ua mauai mareloka fu le. E le koe saua I kua. E ke ua sau kua kama makaukala. Walanga Osam, I think it's nothing to lose. E le koe iaia se me o koe population wet. But one mele population wet. O le mama o ia I lumo sila whanga le kua, o le yo o le vala au le kua. Po o le are kaimi, whenever, whoever, e wha o le oki pe, o le alawa le tūlanga o le tamalea. E le o koe population sam welu ia, o le alawa si me paole mele iai. O le wha umangonga ka ua umo mea uma. Ai le yo o mere pala au le tū. Longa I ka wakangia me whapenga, mele utupu saudum le atou. O le ua mankua le au siri kua whainga lenga mankua le o kao se fole mankua fole au siri. O le mele o defamation ari Sauni. Yeah.
E mo local kaka defamation pe mo fai singonga whaka defamation. I never heard of Mancover case of Donald Trump lenga fai the defamation si le finge lenga ngalokai Donald Trump le fa nga solo case na. And Donald Trump has a plane. He can go anywhere. And he also has the protection as an ex-president. Ele ima fai ele malosi o leo FBI, CIA America. Ngalako ka ngofi ave Donald Trump e kuut fat pui ala fanga solo cases of defamation si le anga kango I think ole damages lenga ole se lau milionga or something. Ele mawhainga loka se defamation. Ole whawhika uli a Samoa. Pe awa pea o laua ku ule defamation si as e kokongo le criminal code a Samoa. Usa loka ngofi ave ku ua o inga ia whawhainga fia inga kaungu ule ko inga mele loka kangaka. And that is silence. It's silencing people. I really hope ile whainga malole ele kaimingi. Ave ese le criminal life pole kongo ole ave ese male criminal act pole criminal code of Samoa. It really violates the constitution of Samoa. And you have to strike the balance. Are we going to uphold the constitutions or kia ifaf? I think e CDA ka offer constitutions. I kia ifafo le defamation. Defamation is not a crime. Or defamation le ko se fa Samoa fa faingo fia. Wa ya fa le anga ukangaka. Ol mea foi la le defamation. Ava penga walu fai se kala lawa public knowledge. Fa pe o lenga walu fai kala ya simi o simi o langa fal pui le fa malo si kenge. For example, nga fal pui ai. That is not defamation. That is a fact. Ele fa pe la avei ia ule ile court because ala ku simi e fai le le court. O lo fa lenga o saungi fa pe mai. O le ala kala nga fai. Nga fa longo ingis. Ko fia kanga la komoni mau ai. Fa me yo okoso kengi. Well, ava ia kulo criminal records. You are. O lenga kango commit le crime nga. So it's not defamation. It's a fact. It's a fact. O le defamation. O le vapea. O lenga va ia o nga o ia le falo loala yo i. O lenga maua o e fa mai nga e fa lua yo nga ka vale maua usala. Ala ke ngofo yo skalia. Ke ia o sai fua o nga o kango ka fa nga lowingo. Nga ke ia le wa before that is defamation. Wa fa ale nga se si lowingo sa e protecting. Ai ele sao. Because e ka kaulo nga va ia evidence. Where were you with that incident? Wa sa mo en mako fale. Ale distance mai o I le mele lenga ku poele incidents. E lua I kula. Avaye lola effect nga. Ele it's not related. O ingala e mita lole threshold wa e fale nganga le ngoa le kangaka. So not only e ke liable le civil liabilities in terms of damages, but ma fai fuila ngalu kakalea. In terms of le nganga loingoa, ma avelanga kang. This is fraud, identity fraud. And that is a crime. La si va ve ama ngule o pakoi e ma fai e vanga ia nga mix le lipo le criminal lipo ma le defamation o also ku defamation pa ma le criminal lipo a ka ma defamation e fai nga mix me e lua e charges kaka o le kali le siringa la ka kia le constitution Samoa because e ka kaunga va ai le constitutions o sa o lo konga nga kali la sai kia I ko inga accusations fa pengi ai fa fea o nga fa maongia I ko inga accusations fa penga so e mawhai, pe a wha pea e silence the constitution. E le mawhai, pe a kako wa ai saoa o le whaavai. It's our supreme law. Because our rights are so protected by our constitution. Ma lo whaafjai, o le tatou taimi, ono le tatou taimi wo fia tera no pea. E isi visiri wa tutupu whaamatangi li wo wha. A o manino lan tu langare defamation no inga nga Samoa lama e fai ore se o le fa winga ngo se furu paseng a o se makanga ka le defamation o te loe te le ani na ia o nga te tau ne te fai
ia e tau awai o ile me defamation o mele ia was so o me velele esa como foi do sikula fongo mo fai cara fila o wai o le la tau defamation ka ko me o fai nga kala pe ni fai nga tala ni fo fine fo ie o tu o me ai wole ai o no me rola ia fai tala le o fai nga ai le ia ai adu ile si avele Sei ka o pule o te fai se fa ko asinga o whakaika inga le asiaka. And I think a lot of people will remember this man. He was in prison for 27 years, and he fight for civil rights, including his right as a South African. Mankua Mandela. Le ke leo, and they take nga ngofi judgment Mandela o nga vapeo walu Mandela fai kala e whaakupu ai le vevesi and so. He was in prison. O le almean ka ngu ia Mandela. He became a free man and he set biggest revolutions not only in South Africa, but he became a pinnacle o se kangaka nga vaai fo ile kelo ka including Barack Obama in terms of courage. So, ele whaingo fia ia le kua inga approach le whaingi sa mo al kaimingi. And e o lai ingisi sa whesiringi ia Mandela al kaiminga o sawa I whafo. And I remember there was a American journalist that asked Mandela about human rights. Aolanga ke langolongo inga ia Gaddafi, maisi ka I abusing human rights. O le kala Mandela nga whaie. The problem with you in the West, you think your friends should be my friends, and your enemies must be my enemies. O le mea foila ngā le kupungi I Samoa, kusa o leo waka mawhai ia kangaka. E twist mea inga I mawhai o ngā avaku aile attention ang isi mawhapea la ia lea. Kako le fia iai. And I'm talking about this because on mele o le gossip. Yeah. Bring the facts to the front. We're not obligated to give our source. You know, any media organizations and include a lawyer, you have a legal obligation to protect our source, and you also have you have a legal obligation to protect ia whamakalanga ia ka umai kangaka ia. So e pei foila o lau songonga winga fo I le fo usual fatpui ia Sam. He got credible source e ongo a fia ile malo Samoa, especially le makanga luenga o leo. But o lau waka mawhai e silence ia le fo usual. Au mai le truth iluma. And we have to be so bold e kauke kuku makali fo ingi. Let us hear what ilanga story, and let us receive the truth, and let the court test the truth. La yasam pe sao pe le sao. Malo fapchai. O le mana ia o le vainga wa isau noa. Ai mai maue pe ana fape tatou te fatu ina tangata o lo fitango fili mai faile mtau kule. Ai ala va la fua fatatu oto o le tino mai ma le whainga o mea te tau na ia. Le a kongua wa e maua lau sunga le loia. Ai o le popo enga ma e tupu pea le tritonu. Ona o lima o ila tau o lea la tau te paru paruinga na ka upulea. E le o toi ai se talitonuina. O le upu monia lea ma le upu tautino. E le ko yese karikonguina. Ua ilo vea ua matua tu matila le matenga. Ma le mori maule ngai pe o ngai sau ngosau. O ingoa ye sau ma le mori mau ngai ma sose si e sau ma le mori mau ngai. Lai ma kila ya e o lo koe paru paruan ma ka upulea. O le whainga kāre ngā si a kako wa mio. O le ala fo i lea ya fua i ona pei o le va auto i lolo e alo i luma sau kua e va vai aku e le ingi o ngā sami ngā o le pie pa udia i rungo amu. Tala. E maa fua mai. O ngā e le o kangaka le ka kaunga ka peke nginga le mea lea. E le o whaiaronga kofi. To lo sa mo me le whaafunga maua.
ele o faia e kangaka lea iai le la vea i o maka upule pea mo pisa so o isi por kalami ele o se la vea i foi le alu lo se fesam no kau ke o faia ko alu se fesam ai kau ke faia ko maka ko alanga a fai e iai singa mongi ma singa fa maongi o test tai mo mau samuel ave ese mai la kangaka ia a fiel maka upule ele vea i marko singa o leo ele vea i masui ko singa o ingoa ia la walunga i sos e mea ia mai e kamera e pe ia o plate foi le serve mai o le amai e kilo o la sa wailo ingoa o le la koe avea o e koe ave o e koe fai ele o lo la vea mai le ingoa lo fai unga o le mea le kupu ia li o le indications le ngā mar fai lo ilo ngā o le case ke lele ke lo o le akamai e se le poto o le atu o le poko i o le aku ke lore keisi le o le kupu le tribunal o le akanga ka ki e keiso sam o le ua mai mo le keiso rio e fai ma fa mangaku ka ku pale mia ma fai nga malo o le unga lea pe a loke e lima parpala ia ma lima ele kulo fa vo ale tunu o le ua mai fo mai o le aka fa ka ile ala u fionga fie me ma ko ka pinge ka ma ko par bing ma ko kala nga fo mai se i malea le ru wa va ku fa ka a fai o li o e foi to lo li so fai ali a fai o au pa au lea nga paru fa kasi mali o le fai o ave ia me ia ai uma enga ko vili mai a ko molia ma fa le o ngai na vai ngai o le aka foi le ngai kupu mai ke iso se le nga o le ngoa le o pa au kulo o kere o fa ko se kara la o lai de boli mau samuel I o mai foi pe que fa pe mai wo defaming you no it's a fact I was going to one o le fact o le fact nga ka o samuel o me rea o le la o te faia e fai nga kanga ko e test wala nga o e faia li poki o li poki a leo o la walunga e pule he kom singa lo mo winga a va kungi e li poki mo so enga I kai I fa masingo na te ia I fua leo ka ko kaule pua mala foi fa masingo mo ka ko la o fuor pi o fa masingo mai si me fa penga ai kasi ar kari fa msingo e la ka mai le au de me kongi ia le lava mau le nga o me kongi ile au me ia la ka ko wo makaku ai kasi ar ki yang nge me ai fa no ai le lo la nga o mo tala mai Samoa e tu te mai tai pa le mia I leo o fa no nga pe ngo ka fa ia si o kiri for ka ko nga mar ka ko le pisa ia me e mafua ia nga maalili ai pea ma le kau ka kala ai pea o le la fa solo mai malanga fa ku ile ko sa mo o kasi fa solo mai fa ka ia fans ma supporters o la ofisi o le ari sa vali le la su mai mala ufionga ka mai kai par mia e ki fai kanga o le ari kala le la mai ngai kanga e kasi ari kala ofisi ai supporters o se ile ale ngai forfolai ua se ai se a ua le mawhai inga se ua mafua o ngongi sookanga ua mafua o ngongi ainga ua mafua o ngolai kau la vea ni I'm just saying people are sick and tired of this case ai ke lole me malia I case le ngai walanga lo te tau tala tuor por kalame le ngai nga whao ngai le tua e wha mausinga I case le ngai sila foi Sauni ma Leiataua e fiu ki ngai ai lana so le o foi ha o fiu ki kau fa ngalo ngai case o ngai e se ku ma o ke le pia karangoi e hola kala e fa pepe mai pe lu mai tai mi uma telu pe yo ai pe yo fa pepe le angi foi le foi le mangule nga o mo pa ki so yesu le no fa pepe mai o mo man ai pe kai fa pe nga le fa malu mai pe e ma fu ai se ngole li ile fa mai fa au le kingi le mele o le a konwa le nga sa ngwa ile fionga ko mai kai par mi o le ale ele o se sia ele o se a mai se me o le ale o le corruption o drugs for la fa saima o lo foi tanto nunga anga le lokel ai ser mele ele fa pia ka ko ngungu sakaria ngungu isi ma alili isi ke kiro solo isi a o lo tapisa pia isi
E kasi ala le solution ila uia fai kau le melea o ngala fo kurola ia le ngalo pai punga ala kar kasi ya makurva bia Manga ia, o le whakae aulia lua. tai au fo e tasi ala solution le melea pe anga fa pe if I was to be the person e fai ai mai mawela ngai o ka ika ai kasi ya re ku ala lo fionga kama kai parmia avakungi leo su e fa pawanga avakungi leo su e fa fo whamalolo le ku mau o re kilia i o le whaiunga. Ai se ake musua i whamalolo le ku mau ia makanga ruenga o leo. A ma whainga e whaia ia whipule ai. A ma whainga e whaia ia pai malawhai. Ai se ake musua i whai. Turo. O re kali o le mea lea, whamalolo le ku mau ia longo i kingo au pau. Whamalolo le ku mau ia mongarisa. Whamalolo le ku mau ia efo. Papari. Whamalolo uma awar kuria mo kua. Suspend. Ia pole ase upu e wha. Ai au vaku ngi leo mai whafu. A vaku kangaka ia lau ki suea. A uma enga whaiso e suenga. E le ai ase mea e whaale kongu. E pepelo uma mau o sean. E pepelo uma mea nga whai. Koe whaafoi mai komisinga i kukongu. Koe whaafoi mai sui komisinga. Koe whaafoi mai pari efo. Po o ai uma, koe whaafo ia e koe run. O la kou ang kangaka whaamau. Ai saur kangaka lea wa alu kuria nga mei kang malala. Ma whako ese lea kungu. Wari whai ngofi. Ai a kauru e wakusu e suenga ngei e maua enga e whaamaungi le mona maua sen. Lai ai kua komisinga, lai ai kua sui komisinga, lai ai kua maisi, lai ai kua malimongi, lai ai kua mapuila epa, lai ai kua mapai malawhai, lai ai kua uma mangisi mingiska peo o are fast o lai maua umai. Ele o lea ae alia mo mea fufuru ma se yesi. Ia, ngā ufa penga, la vatu te urunga mai le lua. Tatou ofisa langa o lea, ia se lua sa unanga whai lua sunga. Pa mo e tau. Ia tai siatawa pe foi le sunga ia Leiataua. Ia o te loa foi lo nau malo anganga e te fia whaatino le mea sao. The fact is we are not angels. Every humans on earth, we are not yet there. A whapea e ke wai ingisi e whai ki o mai foi ma ke le mai foi ingi whamakalanga. Mai kala alesi palangi. If you want to judge me, go ahead. Ele oa o se a ngelu. Ia I foi o ia vai vainga. We all have weaknesses, but we have to focus on our strength. Peo ngai sa ngoa maka upuna ngai sa ngoa. O ke manga kua ai le issue nga kupu I le makanga luenga leo I New Zealand. I think it was 2003 peo luafe malfa. Lenga mo lia I foi Mankua le, he was a sui como singer, Clint Ricards, ele fama alosia o Louise Nicholas, ila loi Rotorua. O le ale move ile ia Helen Clark mlanga whainga malo vai kaiminga. Exactly what you said. Faa malo le kumau ai file inquiry. O le whainga kala o Samoa. Onga e loa uma e isi e fo iso kanga beonga e saungoa. I ngei New Zealand. A mai le whamasingo malolo, file inquiry. O le almenga oi, ko a kele yo le ofisa leo maulunga New Zealand. Folasi makakuli. E iai fo I lesi sa wharpuipui ei, o nga whaamao ngia sol pula fongo. Wangalo e kia ole ingoa le whai urko inga pa o poplonga ingoa mua. E mawhainga ki lia, e mawhainga clean. Ole, o foi, awa pia foi, ole whapea sa moa iei la kousa iei le whainga malo mua le HRPP. Whatever they make, I le kaimi sa alako iei le kaika ingola kungu. They are in fact immune from them as the executive. Ele se mela whapea penga se penga, they never commit a crime. O nga lai sa whaila ko whai unga I kaimi, o lai sa lako sa avako e whako kuanga le kungu. And the power was given by people kaimi nga vote ai kanga ka whapea o koulela ako ka ia le kungu. Kaimi ngei, if the current administrations fail to do what
is right. O la koula la pa ua ile le ulu le la au. Because o le mea la so oingi, there will be civil lawsuits later on. O ke popole na, onga o ile la li lifa ingei le koko nginga taxpayers. So in a way, the current administrations owe a good explanations I ka ngaka ngu Samoa, and ele fa pe o ka fai aku. O ka o ia kunga pe no. I have no right e ka ke kango fa kongo ko ile. We are challenging le whainga malo le kaimingei. E a o kongei, a iei la ko la o aku take Samoa in another level. Otherwise, e a o kongei, a iei isi o le a o aku ko e drag a kili lalo Samoa. I think we are so mature as a country to look ahead and look up. Awa kau ke wa ai lalo. Fight like a eagle. Because kau ke wa ai loi lalo. Ia, le kau ke loi ngau manga, e paua mea e oi lalo. Ia nga o kangaka ua mali liu. O lalo e o ai e ua expire. Se upu whawhai ngō fie. I la ko o ko yese la ko au ngā le ngi lalo langi. But this is very interesting. Lau sunga siaka wa pia fo ile sunga ya Leiataua. Whawhekai e koe fo ile pokalame ngia fiafi ua kele fi ngoka ua maua ile kākou whakangoanga. Whawhekai fo i le ngi fo ia wangoa ua mawhai fo inga maua e kākou ke whakalangoa issues. My last words to some of those o lea fo inga wala au mai o a inga ongo ni kala fo inga wheawea i lunga e. I don't have a Facebook, but I have sources. And I will never reveal my sources. Tautai A'e is not my source. And I will hold my sources so dear to me because of trust and respect. Mankua foi le kala le kamaleo Denzel Washington nga fai ia Will Smith, coming a poor Will Smith. I think it was 2 years ago. Le kala Denzel Washington nga fai ia Will Smith. The devil comes to you when you are about to do something right. He will never come to you when you are doing something wrong. Please, ku ai mai ala ngo o whangau ai a male au e ku lo u. Anga pupula loa o maka melt le au. I don't talk in your level. I welcome the feedback and the criticism because I know when I was born, there will be a day that I will be gone. Manguia sa mo mal fa fonga ngole se upo le kokomari. Ya la fo ngule ainga songa ya le yakau va pe fo I lo ko fa siaka. Ya manguia ko e fo mai fangua I se ka mi o luma. Alo fa fo I ya ila ko lo mai mo mai fo ka ko pokalame. Ia ai mangalo se leo le o kamai kiki sale panga. Ia mauia mai ia soifua. Tautai ia Leiataua I se vai. Mauia foi asiaka I lo au mau inga. Au ko se mea a mara South Lake City e pasa mo ngi sila. Ngawa ngo fonga sitting a sefe. Ai pa kai mo ngi fiaf. Mauia lo ka fa inga mara wa mawai ka fera iskai mo iluma. Malo whaatai e ile vai ngai tau runga ile tātou porukala meu tira I wha vai se tala wha vau. Na o maua ile ia langa leo ko karkasi a matou nei. Na fute lo tala fitu ya tātou. A ile tala wha vau o maua o wha noa ia de ne yaso na so na nafi. Sa yese tu of fine pele lo loto. Mo levo na o mau nei au mau lo I Las Vegas. Sa malanga mai runga nei e sa we fa se price mai au. She's one of the biggest, in fact, longest fans and followers o porkalame. Mai ia ile le kio mua au kele ile Radio Samoa fa solo mai le Radio Samoa o mai ni ile Blue TV. And she became a family to me and my family. She became a sister to my sisters. Yeah, and a big sister to my wife as well. A dear person I lo. Ai wo fate ia la. Ai na tau mawhaile nei tua fine malanga mai Las Vegas e fia tele sau. Fa mautu I lan whanau ma fa se price au las whareile nei le fia le whai.
ai pangalea wale taula wolo na fa moi o mo wale tala tau no mai lava le luaso talwai le fa algono le tino ma fa na nati atu i le mai provo ia o le afia na dafi le tau le fa na mai alun soifu ia pa mesena ngole tu fine ya talo tu fanga mo le Ryan Jake before lunga le ta sa batua a mesena ngole tua il tu fine rest in peace and rest in love ya kele mga o kikangi ila uman po kala men le tembo va vea ai wa kuya lo fa o si tu fine moni an tal e tai mi ilungo nei por kala me le ala ina tau vai le lot ma wo mai foi le nei tu no e le kai mi siria kule ano lo fa isi kanga ka ese ngai lo kang pro ai mo ia e le kai mi makuasili ya kuale alo lo fa kanga ka ese ngai lo kanga kanga rua fanga ngau mai mga vaikas kulo urkal ma le upo to ye tia ia mangiano malanga o ko finge tele fo ise ang ngale nei tene moni lava tele o ke ari kai asi o le wo mo wal fa mai le I provo I think pe ku lam le mero te yai o les o le a fa avango kai mi ke lo ia mo le ka ula wor fa mo sa mana o fei do I fo nei ia manui malanga wi malanga bai talo isia o foi me uma roanga de dei foi iso te mai sa moa mai lava e le mai e man ko pule ele man to va lai ho e le ngalo foi fa me se le ngangole tu al fa na ulo tu fa va ka ko felo ka ya ke wa ka ya ora fa va no ni si ba ngan tu episie ala o wa tu te felo e u ya o felo ai wa malanga ya o me wo fa e fo ilo fia me ngai mo wo fo ilo le ka ngo ka o mai ai ka fa se price mai nga me tu lo fa fo ngala tu no ya on va ngana mana to lu ngai po kala men ima ngala fia o ye malanga o ko fingi o tene le mo si fia la tu no ma tele ai nga tu lo a o la por kala me a mai le matang ma fu ai o na ma to fa ai nga ma to ma futa. She became a family to me, just like other people now. Yeah, mangiala malanga. Mangaro sir mango le tu marira funga matele lo fatele tu mo o la uso. Yeah, oni si fo yo ainga e lau te silafia le tu finem fat ia ne fia. Yo e sawa mai Las Vegas e sawa maliwi nei Utah. Toya oni na ya sofa tau no fa mo ya pangalea. Me se le nga le tua ya manuia lo foi ngam langa o tu fini lo fatele mo tu sa mo ta tu fino ya tu lo mo tu lava pe fistato proclamer la sotao ya burde fia fi angare le tua fa te tere lo ba se lua ta tu fa to fa ya sa mo so fo me manuia proclamer ne vanga fia no fa se fo At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people.
That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project.